akwa me asan ba bio ya ba be hia mu se ba akofo ya funu mu ade ewie ma men kan me dofo nom se show no eda so eye Sompa Nkomo na me na meti adwam de ma me maame ohinini my lady o se Sompa Nkomo de eye bola Mame nkwaso ana wase e senia de bia me ka kire wi sese kasamfidie kasamfonyi na bu nanso wo de wo se Sompa all the way eno de ye da wase wo ho pa na afi yakwaso asere wo se nyiwa fidie ni mfamfiri ha na new year no me se ye di nanso so bronya mu nsem wasi ye me se Nana ya sewa me ko bia me di biba ye kwadi bronya ya twemme bia di ema wono mo kwatwen abogafo no ya twi bia di ama se ye di Google map na search bi ensem ni mu ohu ensem ni mu odu Sabre wudo nti asesa dwumadie ni nyina sumu se pampe ne senti Sompa 93.1 ye gina kumase ene ye ne wu kabom we sanso na Sompa 106.5 onso so won kran Sompa 101.1 so wotakwa sanso na Sompa 90.7 so asomu bi Sompa 98.9 ye gina mu osunwane wo hu donti ne yasesa agumu bebre bomu bebre 10,000 me kan wo se adofo no bi gina kire ye warm up team ne de message line ne wan kasa asenkrane e kire se team ne so ankasa Kelvin o se ye bo machiri dompa wo hye kire ho sanso na Unisis Asante so asomu bi Nana yaw anim me se me nko ame personal DJ o dan nyom ne ma machiri ho nya agro The Great Azuka so bo machiri dom sanso na Solomon enso so boamie Eduma ne the ideally originally specifically minister IBJ na hye eduma ne pampe na wode ayere me sa me famra mesomwo sanso na Kelvin Benchiri enso bo na chiri dom Obaa Yaa Veronica nso edi mu akwani aba enya agrokra na oberhesenia abadwafo asi nkonwa wonom de wo nse agu wonom obo na na abrampa wosi afi we pa yasimu wan hye so pesi tuntumu a program wo hunu ni ye ensem wo eba no wo hunu ni ye enti wenenso wo na adwena hyem eja manso in the building yo Obaa penye ono so bo machiri domo na awie Mrs Beatrice Odro Champon waje adwa nya agro me maami afa ne ho they say yes rent ma companies ni bi say maami wo mo mefa ne personal mame omo mefa ne personal mame as usual team Facebook commanders ni nyina battalions ni nyina Facebook fo do mo de do yen die yentimi mbubu ho kanwie yedamu nyina mo asesa afi no asan so no masan beka yen ho Obaa pa Christia Drew sanso so ena dana makobi ono nso so ednente ma aboye de ano foso hene bulk nso aba sanso so na akua de pa Nana say mehunu pa and of course Elizabeth Ephraim Obaa pa listening to saying Dorinda Owusia ye ma wonso so wakwa bapa commander in charge Nicholas Asante Nico few days ni the way am afeel
ko kerosene so aba enen case ni nso de ye de petrol ni kerosene na eba be di ni fie ha enti ko hu de kerosene aba ye nso ye o petrol wa ha ye mo wakwa aba. Of course, my lovely mom P. Mami Araba France. Mami nete saying Sandra mo aye mo wakwa aba. Edi Philippa me mo wakwa aba. Nana prempe ohine nete saying ye da mu nyina mo ase. Dili so say mesi din no me bobo a mintimi mmoni nyina nwie na dia me pesa me ka kire mu nyina nsa ye domododo wiki na ya Serwaah na meetinam se ne me ka kire wo no ediama me maame ohini ni adazoa my lady enche oba be ka yensa na abusuafo adrobafo ne pragiafo de asem agame sa asem wei mamenka ansa ne yakwa akohwe kwan ye fa so didi ye bronya yi ensam mo kani bi ne se yenuanom ma ne bi ba betna front wa na omama ya confuse na ye omo se ka na moto na ekuro omo no kra wo mo ntontwene ni nyina ne se wo mo se mo betna se a wo hwe se Obaa sere ne na nantu asisi wo ne yeyi ho sa na eba ne sa na o change ana na ne nsa ene nanenam ayi ebusuafo wo mo se ya de accident ba de accident chese ye wu emayi kuyen ya besre empanyifo amoka biewom sanka mbetimi ya billboard bi dia bokrom na nka mo de Obaa bi sre ato ho na nka mo de sa red ade kenko red ya to so a na nka mo atwere egu ase se wo Obaa bi obetena driver ni bi front bi ano onkata ne ho na yewu ebusuya esam American he adofo no mo sre ohima asam America kire wi ena no pay no mo de da me enti mesra adofo no 2026 yemfa ema kwanhia emewuram yenkata ye ho emfa ma ya driver fo empanyifo atena se yi na yema wonum nyina akwa aba na tell Mr. Champon ye kwodi bronya no ekosen na ma wo ye ndidi san komo ni simasima na asemu asi bronya brepa ya betwe Obaa bi adia wo ti ni suyo no Mr. Champon me kan bi kire wa be ka se me mama yi nana ya me da se mechia atiefo ne ahwefo nyina nana ya bronya de eja se divine selection e kan wa na ya adom nokwasem na onyankopon ne jese wayi wo enye wo ankasa wutumi enti no memo di ani me ya ni se bronya no nya ahotebi na memo onyankopon na ya wo yi mi se afi no entome no wona me kosum no enti no ya kwa asori ya bompa ye bibi aterfesi nyina se ne mo nitia no sa pepepe enu enti me de se woni tua se enya ade ya me kwa chinchi be ya menum bibi kura na chese bi afie no ne ade but me ho antemi sa because na 2026 na emaye 2026 wa retama ye baaye na otwekura amawesi ma na esisi enti nyina ne hyedem na ye bompa ye so ya wadi kan wadi kan ti na bompa ye se ya no de se ye di nchire boto na youth ya wo mu ebe ni wo mu ahotebia ya na je so Yakopon mo ban me dem pa ya na me bo a na se Yakopon e di ache me ye na metia se ya Abraham pe bu mani chenketinketi so me fa ho kra bene day me da se mama me da se na Abraham pa afi dey defend yourself is that jump no be am here space e dey na me bu wani se we dey tuntum Mr. Champa Dibio. Oh, Mr. Champa, Obi a o hwe camera me dey na afi u be ka chem se. Eh, Mr. Champa, someone here can no dey o. Mr. Champa so no fie na so be no bibi ono no fie. Sa. One person. Na nka me pese obusa. There be any say nsuo nom ne ade. In fact, alcoholic there Obi a oni. Asem na me bisa e. Na Mr. Champa hu za na Abraham Pepper asama hye wo ko. Oba asama hye so mfa ho. That's why oba to che me say me ma campo bema wo fie. David media me. Wo fie bia e wo fie. Ne bibia so wo fie. Ah, mo
hwe mo ya me da Mr. Champo de on tesa na Abrampa wunyo Mr. Champo on sa ne top ne nso ti Japan me na me ma me no color shane ye color me ni and why uliki good ankasa me dasifi nana ya we so abeka say 2026 mu nana ya ye be che ye tiefo ne ahwefo okay na ya mo bibia fi shapa nana ya na wo ka se brunye yidi ni say yedi nyame ne da na se sofu pani bi ka se brunya na 3 days pe 2 due sika no ahwe yie January so wa na Abrampa enkra no so bibi school na watche sen January gina ho a ten January ne die January bi so ana letters no words no wa letters ne wa wasi etwa so yenya ne gen na enka enye simple kumadi edi nana ya bronya die nyame adom 2026 no eda ye wo 31st night na na ye frame madam fu bi se ne papa ewu aye wa so de mo mponi e frame nti se nyame ya dom na se yesu ye wura mu bia aseda na ye de koma awurade na ya o se ye di ni se no bronya anya desa aden ana ya anya desa ma na makruma ma be man dia dia nya bi na kapra ge um na mi wi abeka ma se ma mu ankrofo bu fa so na ya bronya na anya de otu botoma na asifom be ma ye mre na fe nkrofo so freme wuti ti su de bia obi agini bronya de na madi nkrofo ya wo pa se minu bekom duru samampom no masan ada hwe ama wati ti wo munim se ye ya dwumo mani gi azu mo afi obia abi je mboa ana se sa wati efo amfi obi afi o mama mi se sifom ile ja boka wo wo kasa ye Janet asi edua wo se wafe wo pa wafe me fe pa bai wafe mi afidie so no wafe nipa pezi kam ye fe ni bronya mafi ana wafe mi se mi be de da mo ani agi ti wafe mi nyeza nana ya bronya na anya de eti pani bia no ya contractor on anu okozo okwa akoyi kwan na okoduru kromo no ohwe ba bia de kwa na fa na ebetima ka abije dan abije pie bae no se papa nti ade o ya wa wuyi eye eja man so tenchen so no ni fie ni wa kire o se contractor ni kwana so na ade nam no ana ade nam no yi fa ho a na se eja man so ankane dai o mo de o ma ye bronya o ma me ye sesi fom ono se mrofia de ye o ma ye ya etoto na ka oto yi na omu sende bom de ba medileti de ba medileti na so sanse hunu ye ne sai omu sende ba ne mamia so pepa ne ko mimpa ye ha obia na se na aguafu da bi na ya asema wo kan na ofisia pa ye de ho picture mekobi no ye ko ne kwa ofisia pa picture de sende wo omu de ba ma pepa aguafu pepa mi picture me ye ndey sendi bibi to ade no so anami fro na me ntiawo ni nyina mra mafia so afena kwa beto ye na na ameboa na me fakitu e bi so pragia ne taxi nsensemi nana ya wo no wo magic ndipo de asem ne ma no odnim fom makoda bi wo so ame otwi pragia yi bi wo si ensu atu ajai awie ne musa busumi atwa mu ye yo bro nyeyem na odi awura bi ko bantema na nana ya wo si awura yi sere eni ne nantu esi fom na tade bi ebone bo ha ana ne yam hagu ho an wa he saa wo mu ni kanketua yi bi na kwa ihwe o se drive mirror no o hem o se kese bi so wo animu o hem anu o he awura no o hem anu o he awura no no ye kakra o koduru na won fancy kan wo se wi wa hwe ateka no so wa bodam wa frɛ o so wa bodam me ma he de be na ateka eji nana ya ye besire wo mu kwa hia bebre ne duru ba bia no so ka ho on se driver no adwene ne wo ha ne san wo ha eti nani beba no ho so no na afi wakwa akodi ewu eti ye besire wo mu
enti nana ya me de on se yese bad time on fa krantra front san wo se ye ne mmra se oba so ho na etwika no ne nkrofo no ma fine no kra gu akiri na pasinya ka de ense se driver ni bia kwa makwa ma oba ebetena etena front ye mfa nshi etrim sa ofa drop e kra na wo kwan so otimi ka te tena akire me kra de on se na me reason ye se na abrampa on se ema ye te car front na e kosa na dodo na ye hu obeto kra cheche driver ade bia enhye danya de Jesus ube hu ase car no driver akoyere driver no wa bebo man nti ye besere wo mu se mra bi wo ho de a omu nhyehyɛ na nye saa na ma ne ntena akiri na mfe no sɛ de odi ka kan ye no omu nro to bi saa ana se sire bi saa sanya na billboard kesie ne de red yi na afam ya twam na kyerɛ sɛ ye hia wo front ejama so na sa ne ye hia e se sebi na ya eto akesie ene sra kesie akrofo de ha dwene wo krom ano edi so yom de ton krofo so na ya ekunipa edi e besre abanye sanjise yeyi no mo se twa nufo ne saa na no ye de kanko ni bia kokko ye twam ye de yina biam red cross ye hia oba wa pompe nufo car front sa ye hia oba ne to so e wo car front oba ne sire ne na ntu so ye hia ne front oba wo no asan wa wo hwem na se wo ya nanten tra front na ada nanten tra front wo mun tra se no mo dwamo mo nan no ti driver no ha hwem afi wa hwa ko we de ye we the terms and conditions apply ai say 2026 emra foforo aba no mate driver phone ni so na mo wo mu mate na awuwo basa no mfiri ho mate me da say eja amen yakwa ba o ya bedu na ko ye bronya we de nana mechia abusunya nyina yo me obo nyina finhia pa se nyame ya dom ma ye ko ye ne asa behia ne bronya we pa de nana ya menyi bronya hia ni sa dia woni bronya sakola da bronya we mes esinu bronya bia enyenyenyenyenyenyenye bronya we o be se echen da mes mi dum me fon na maso because na mes mi biti enipa bi o frem no nyame dia se bia wo tukwan ezesi ade be se obi frem nyame frem bronya me so o mi ko sirem lese wo te fidigezi so te to sa se na se twam awie etwam nana mesi bronya we papa de owi akoko ne nyame do ne pa na de owi aponche de otum se ba bi ofiri ban eson na se bronya we pa Ghana bronya we ayedi de mese enya ye krampo ne yedi ne se ne wo mo ebeba ne de ejama so ye na enya man yo sa ebi muso age o mani o krom ko hese ye yiska ne bondro tugu nkrofo eska na make no 200 o nye 1 cd mimi no mienu okay anya me ne menua mienu de ye in fact bro nye enye na hwe biti ye ana dem hankasa na enye ye mienu na so ni bi na me so mi ni bi hwe abi je si ye mienu abi je kan na eja madam fu bi owo UK e friend ko aje na UK boga oto ohwe phone so na ohwe sene ya Ghana fo no pese omo chia no na omo uja na message ni ade a message na wa mbie mu ahwe o frɛ no so ono so a won fa because onim se nchie ya wo frɛ no bronya ade na abedie ebi ni ho nana ene me so me data egu akire bebre na so ma hwe fia knockout ni bi wo so bebre ni asade balu bi etuatu ato na bro trefo no so no ade ntentente no ma hye balu na ko ni na ye de ni wo bebre na so ma hwefu ya nana ne nyam se enka no kura bro nya we tie mi mom die ana me ni mi nua yi die ye ni ni yie kura eni ya hwefo ni ya tiefo so sabe wo mo so ma anya de o eja manson no no kura wo sa pe bi afiri ho nam ka se TV so tena ye o sha ho tonim wabusu afọ de wabusu kap ete ho omunim so omu a omu ho ka tu hwimiti Sunday ya medu aka ya kwana ba na ni me kono e bo modern J55 cities na ibi se ana 11 city o wa 11 city be 1 million enu nyamuna se wo mani si je ho
sister ba ko hye mo se be me na ya hu grab se che ne sam kufu ele bi afire ko se ahwe manka da bi wo ko lo kaka bo se bia na e 4 series na 5 series eja me da se me nu ya ba abusia ye bronya ni akodi abasa no ubon se ye ko bronya na ye ho preyen ye fa ye nkuku ni ye nkaka esika egu bank ye wi e besa anje quick loan ye de aka ho se ye nyina ye ni so ate yen I don't clear ate ye ni so eni abanti adofo no mote ye nka nipa hinya ni nipa so omo de bebo omo family intwam na Abraham pasi intwam o na wana say January nko ye intwam o nti mo de beba mo family ntem na Abraham pasi mo asi o e de biem se bronya no ye kodi ye no kwasem na ye nwia no ma san ko fa bi dia ba na Abraham pa ebi abo nene dia aba no oba bi na ehwehwe ne boyfriend wayira won we say okwa TikTok wa ya se bia video bi da ho a ye nyina ye comment wa ase aha ena ye nwia ba yi kire se video bi da ho agya woni be ma bi akwa akohia wo comment section ase hwe we kura mpo de enye se be ma na kwani DM mu we de comment section ena be ma na kire ne se o wo Canada ena o se o me wo Ghana ena o se o okay we de miam twotwo mutwo me so me ye Ghana ni o na panti ena mabeka Canada ha comment section na se no mu wie ye na mo de call mu DM ena ene onkoto ankomobo no so wo ho wo mo to aso wo ho free one na free sa TikTok DM ho no call WhatsApp ene wa ben fie ben wo kakra te bibia ye process oben enti se no o ma ba be shia WhatsApp wo mu di nkomo na be ma no e kire mu a wo shia oba na manani age na oba ne se abre bi one be ma ne be di nkomo no obehwe no na chese nipa no wo Canada so no ye den to na ade a ema na ni koje be ma ne ho ne se snow to kura wo na mu kwa asore wo kwanso a wa frɛ no ya chese wo mu di nkomo no be ma bi esenia nyamesom so esi hia ni ena oba ne se ade ema okote to ni dom ne se woni obi atwempena panya na se nipa no wa brochiri mamu saa na se nipa ne frɛ na ena fa camera ne to ha ma menhwo amotom kakra se afu a bi mu kakra kunturu ho gina fa nanso we die woni na di nkomo na wonka bi da omisa da 5 months wo misa na da enti nkomo na didi mu a be pem November ansa ya babronya eyi no odi to nanim se wono kura no pese wo free Canada ba Ghana ena ene woje penny oba ne sisa abre no hunu ne onye ene wo toto nwom mene hwan na nyankopon aba besra me awurade aye mi se ye na chese enwom ne die ono ne hwan se obehia Canadian boga wo beti ato wo no oba se edom se obehya ne bo se wo ba Ghana bronya nti se waka kire no November ama aja oba nso de ato ne calendar so se be ma bia wanya no Canada boga no wo ba agro ne ehwresi December mu yehwresi December mu ana ne etew be ma no ba ye wo so won ekohia no airport no so ekohia no se na osi bam no efe kwa wo se bam no echei wo kire mu se ya na ti o bam no wo bam ne chei anaja omudidi nkoma na ene ne boat wa be omuye boat ibi tina mu na tempa omutiti boat na chi ya one bema no eto abasako mu ti boat mu sa we boga aba boga de ne sa tu ni ko mu a chese wono moti mu omudi nkoma na boga e kire ne se ba wa be die e wo so omkope hotel bi hye mu 3 days omaya ne sa akọ hye hotel na sister e kire mu a ade bia e wo sa adofo ye no wono mo ye den eye na ejai brunfumpa eye hu bi budambale sempa so de e kwon wo ho chese Lufthansa betu enie ena enie no ne tekoda ye enti oka kire ne se omo wie hotel no de no na oka kire enwa ba yi se sese no pese okohunu na wofo no de no ho be kire se be ma wo ba be wa no oba ne sesa ne ane widiem si ye ne de no
chance e dia si kira massage no ohunu ne wonye ana boga ne busa se edie ben ne die ben na metokoma wawofo o mani beje pa ena ne oba ne si o eja dia wowawofo ani beje ho menso so mawofo ani beje ho kwasam ena o si yo ene ototo ne ama ba akumienu bi enti dana duru o makọ abaya na wofo ho mo kwa akọchia no no kwan so na o ka kire ne se maame kwa ye koyi me sika ni nyina akoye dollars mesrewo yi mame 5000 50 million titisika no na me mfa nka ne ma ihu mfa ma wawofo no se ne be ya ye ba na kire se me ma be sesen bi dia den ama no si okay wa na Ghana for ma we wo sika no ho sika de bi wo mo Ghana ni ba hu no do a ehye be tese esbe bi ehye bi obetwe aba ya mpani ampe oba timi akoeti ma akotwe 5000 e de ama be mai na ode ato niam yi so akochia oba na busuafo ma me ne papa se de awo mo ken ya e de niam ya mo enti omo ba no e na o ka kire sese ya kasa ono so boga bekọ na wofo ho akwachi omo akohwe abusua no na nkoma e wo se omo di no me say baby amadure Nigeria movie anka omo bobit penenem I say why hey yeah afi ko wie ya eja oba odo ne boy Canada boga woni na didi nkomo adinkra e na Canada boga nso so wo se wo firi nsuta ije se waja ne kwan mo ko nsuta na ba wo hye ne bossa 31st December e na obesa aba back to ono na nhyehyɛ ya omo hyehyɛ no wono ma yeden atoa so yentie nhya ne nsonkai sei 5000 na oje koma oba na busua no wanyi ama no ontuai ensuta be me ekoka ensuta besi na wo mai na yenua ba yi dan wode dan yen ne sei adan be me ko e ka akomini na hwe oba wonim dodie odwene ni kunu ho ka akoyi na hwe ana akronfo bi akohia na je ne ho niam aye ne bone wo bi akwa akokunu ana empo ensuta na wankwa ankodru yenua ba ni problem nyina ne say yen find eye Canada boga Canadian boga fama no because wonim bone a ato no ena wonim sa atamfo na ahyehyɛ bibi ato ne so a be ma wo be ye ne good say ye wo ko 31st besine wo mai why worried enti na Abraham pansem a wutie yi yenua be futuo ben pa se 31st no ya hwiri ya duru ayi o January aye koye o ena ye 5th e free 31st December besi ye ne tamre be ma no ye hunu no abusuafo me de be ma no minim din a ye mfa ma no ti ye mfre ne Francis yo there be a friend Abraham penye yi mu odudodo because Canadian boga Abraham papa de enka chese abusuafo mayenko Mrs. Champon ho ene ye be confession ho ai ye wie sa segment yi pe ye kwa homa nso ne yetiefo kodin komo ye wie pe na chese ade a wan kasa waye nu hu no ye duru honom ene ye ni nkomo sanse nkrofo no bebra ye niama ehye wonom so ewiase wo hu sensam hye wo so na wonye wo bi nka nkyerehwe wo kwa abrochire o ma ye baabi wo ho a obi wo ho ansam ne hye ne so a wo se ofeel se opesenka oteateam enya so oteam aka bibi o wo oteateam to ma ye baabi wo ho a se wa woti wo na agi hu di se opese oteam a ni ye bie dan na ma ho no akogina mu oteam a aha de ye bie ya pono de ato ho de ama ho tie ba dia ena etete wo minister IBJ wa ha obetwro ni nyina pepepe na de edisa ye de ma ya sofo no tempa ye de ama wo no no ma bemu aba bebo Mr. Champon nana ya bro nya no de akodi aboka o ye nya be ya ma na sisterhood ya boka Canadian boga e ba wan fa hwe ambre de wako hotel akotwu 3 days asa de 5000 efri emu oya nana ya asem kwa ya misiri keke ya misiri o na emma edo sebi eta anu odin ya na sebi yemfa adwene ento ho yemfa nyansan ento ho
nipa wusi so a enkama wodo ebeba ne kan che kakra wo mu de ndie da bi ye ni ye dia ma o se ne wa wunim no no ade we ye friend say mobile phone yi ne ma bebre wo so a wo betimi so wo wa wo fie wo da mu kura wo betimi ye ne ma bi ye che se wo abrochi abrantie wo ni Canada ba bia da setting snow ya wo kan wo betimi aye na beto adie so se adie sa woni Canada Ghana ha ya na wo ka bia mfa no kwhwe ase ena nsuta ba bia no ya wo fese okoye ena nana ya ye wo mo ya wo mo tu kwan da no ene me ya adwen se airport obi anim tama ya plane we ba ena te bia nso no wo ba besia wo checki wo niema ansa na ne wo ba hia no wo hia na so ye wakwan bi so a obetimi afa akogina baabie na wo twen se ne wo ba na akohia no wo ba enti se mim na me Canadian burger na me to akogina sa bia ho ma se twa U10 wo ba be hia wo mfre Canada bia na bai ya azafo na se we di anim di ame man ni nti sa na ai wo just say a many bia dream so conscious say aware no awade when ka cho se nti wa aware a wo bewu entom do madwin nyina no bibia hye awadiem ti be me hye no ne so ka se mewawa no wanane te se enkuto o se de ye ne de sania be ma no eye kristoni no frene ni di kristo hu nkomo na ya baga na ankasa no se ubenya nipa ye ne bone a wo yesu kristo ananya sa na tie be ma ya na no de no wona nya ema no we no nyina ya de ya be ma no watranse na waplane me say enkwade ye ya o mukasa o mu de bibia telephone so ya o mukasa ye ye honkokora ne ade wo mu ye kokora eye nyansa no o mu de ye sane ma no age usika ye say AI we say na Janet de to wa mama woni san all this one na mani ma adwene nko so nana ya o ni ba bia o ga na ya ene wan kunsu ta ba bia ntiga no won nyintum se sebe o sika ne de se ekwane ma me ho enhye ye se kwane ma me ho okay kon gwaje papa won gwaje ni sika ngwaji ni sika because enya no kreda ni ti ye ni se ko no na busuafo ni papa ni parents ni se nka konche ba bia ene de ene boka enti we say no amaye fensu nyansa et sebe o aware no ye tutumika akomu akwakoye de be ma ya wahia no ne chese mintimi hu sebe se ye hu so na ye dew ana ya ne adwo ne kire se wo do hu ma be ma ena wodo wana se na abrabo ni besi wiye o sese na wanya adwuma den a abrabo besi wiye na ya be ma ne wo da ade wo pe no wanya wi o enti e be ye den wo ankasa wo jatum se be ma obe ware yo we are so cheap okohia be ma within 3 days as whatever wono okohia hotel ne obe ye bia waye no yakobɔ kwampo ne bumfu wo bunsam susu no ade ya wo ye ne se wo ye bibia ma wo se tua wo ka ene wo tua ne ka enti no forget na 3 years sika no kwasa no so wanyi bi ankoma na wofo ene no akasa kwa so wanyi bi enti kakra ya no wo de me ya ne so na ko she hotel wonu anepe ko sibam no wonu anepe sibam no ase wato adro na pese wo hu se adro ni impurities wase wo so na wakwa wo so na ase wato koko na wo pese asichire ne fra koko no nana ya we na watia ya ye nyina ye ka bi ni esi ba bi de eche we yo yente ye bonya bre memma no asis mama misa we wo hu se wutie nkomo na abaya no bibi so far na adwene nkoso wo bibia hu ono kra na bie na kuma yes o san hwehwe be ma we na nani ntie ma o wiase o nim se friends suku no ya wo koye no se wo ko SHS bia na nka wo hua ni ma bia nko be hu se wanyina ya za ye de se bi o suku ya ye koye no am se ye de ka konkola boarding school no ansa na ye san ko ye secondary school ni hu anwan tertiary ni ade enti no ye ni tepa enu tina ya na ye counseling na ye timi ka akọ ba bi na obitua na obo ni tiriko enti ma na omu nhwe nyansa emma ne fi wo mu sin a kire wo a e kanfo se na ho ofe na wo ye se ya ye emfa ye kon ento ho no mo na wo hwe ahwem na ho ofe wo so ho ofe me kura de ameze
One ma TV so for ma bi ato de bi a hu no ba bi kura ba ka se onye nipa obeka se AI na adro no eto a oginam ananto a oginam animdue oginam na wa kwahwe sa ma na ma se madam yi hu ofe sister yi hu ofe na adabraka wa so kwatena se ye ho nso hwe kakra fine na de compare eno kire sa ahemfuchini e ohoyi ebi de bi chi wo ho a wa ma wa dwene mu ada ho enti na ya emma ya na ma wo mu ni na anya sa ye be ka cho se ye do ko Canada kwa na ye do akọ masa nkofo ye wom kunkum ma yi a wom harvest ko yi kidney ni ade I'm very careful because nearby na so me da se pa na abrampa ana ya bronya yi see ye ko ye ni bronya yi ye nua ba bi so akọfa ene Canadian burger de na bagana abruchi ni o de abruchi bagana say ye hwe no ye hwe ni nsuta nes wa yira nsuta fo nyina nsore nes omutie ye wiye yo ai omutie nana ya ye nche tiefo biem na ye mo afin hyiapa nana ya hwe ye ma nipa bi ntiase so obi tu kwa abruchira won call heaven so obi wa abruchira o de ye mfa sa abrante no abruchiri fine enye heaven owo ebi kwa wa ha wo no ho to so no mo ho bi di nkomo a ekwa mfa so kwa adwuma ne ade nti te sa ho to kora no mu ni bi wan koso so awubu ada enti so obi wa brochira na ase eye dindindin se ye nyanyame no ene sei ono amukro hiamo ono hiamo he ema no binom na ya sa no se meka no bebre de ajo mutirim se ono so be ware pa di se obema wa brochiri ana bema wo ni bibidi se ya no mde be ye omo se ye ano mde be ye omo hwe se wo wonu wadi nkomo telephone so butu mi num wo wa adwene no oba no na adwene na ye adwuma na ya mitie hu nkomo ya nyo na se ablante no be frɛ ne bia no wɔ kɔ asɔre enti na ma na ne gye ho wo se eno kyerɛ se nyame ete na koma enti awura no ma nyame som hia ne sei no eno ne be ma no kura wo enti awura na ya on se wagimi ne sika no me ya se ne maame na no san de ma no na ya hwɛ wo watu nwasi wo se wo pe be ma wo suro nyame woni ni ye video call so wo kwa asore bible kura no sebe so wo de ko to toilet so minti menka ba so wo kwa asore ade no oba mu mfa asore nti je ye so anza no me na diu sorry mo so mu mfa asore ensi je ye so anza na ne nada mane ma wale unyo bi ofra bro kira ba wo yi sika kakra bi a eye bebre no wa tire mu se ho ade ya me mpane kase ye ne kuma bi na se de opeto yusu me fa bia yusu me wo se menti ase ne se de da ko mu fe wa foro no de se ne na mo pechi o se ameko ko dinansa hotel enye hotel me na me o fa ko se adela ka o hotel ko da hotel nansa abrante ro de acha no no to de wura ne hwinum ni na nyazi nyina no ma nu se nyansa yenton asa adwenboni ni tirim won boni ni be ma ni tirim nipa wo so osuro nyame e de ti no ba so no be da agi tum so no nkoda na no free say Princess as da okwa ho abrante so abroche mpapa bi kro wo yire wo ho o pia dia so okwa so ye ye na yi fo ma ye tia ne abrochire fo me mi su wo munya hu se na na ya ochi ha nei ya na bodwi se afuoi wo de mana na ya nkopie Canada se sia yi e ho no be sanya na fufuro afi ne yire mawura wo tie ne ye afi na afi ko yensem ye te bra ye bre no na se no hwe yen na afi na ko yensem pi na ya hwe na bodwi se no o hye chenchela koto a be fata no so be fata no babia suo edi e besre ye nua manum bi bebia wo betina bia se wo tradu foche so di bofra to be fo amo ono so afo wuti o mayi mu na unya brantie bia sabi wo suro nyame no ye na dwuma kakra mo mfa ye no o na brochire de ne sei abrantie insuta ne sabi se ni bibia ni kroma tie se wanwale ya na ya ankoko insuta ngomai ankonu di agro 3 days wo hotel no ankoko che insuta ndi ngomai ana na ya ni nyanse mu no he
emani binom ye besrem o 2026 ne ye wura mu no ebinum gimi o mu gimi 2025 o mu fa nwura 2026 mu hwe abrantie no a kire wodo ba bi o si ye nkwame kotia o maame mu watoto niema wabo obusia 5000 the account nyesa oba ni mom na abo be ma na bosia se be ma na ji iska free oba no sa na meken na na ya waje akwakoye muame aye ama na hunu so ono na wo ho ba be ware ede na nesi kwan so okonsuta no ntime ne nko yo ede na nesi kwan ensuta honom no ede na nesi kwan se nansa na wusu mi wie ne yakome maame ho na nansa na wusu mi wie ne yentimi nkonsuta nko maame no papa ya kan ma ka okranka bi a wo de me kwachia bi a won so maame tie wantimi amusasa semwei ene wo ka kire ye se ya hwehwe abrante ma bi wo ade wanya accident na wawu wanya accident ewu a wonwu obi aye ne bone na ya so wanya accident ewu a wonwu emanu bi no fasu nyansa sika ni bre wo 5000 the account na se nyesika no eno anu no hwe ohun se na abrampa ye bi before ma your problem ne se nya dan ma sika dan ma na be ma nkan ye ho a abrabo ni nwie ye hu si ye niska ye hu mu hu ni se mu niska wose ye konya be ma be kan ye sika no be niska no mamo emema nso die hey ori no you sika ori no you sika ori no you sika e ho no mu di bodi apesie na ko bia se tata no e je ma so mwa na da so be me be di na towro gu kom na fe ye pepa no no wia no san wusu waguso na se nyi onu na ti ofia no ka je se e na no kra na me ma me frɛ me se no ho mfa no pese me ko o sa anya jiwe ya ho de ama no sika ne san na be ma na kosi akiri yo na onim se me nso madamfo bi akohia be ma bi a se na nsen no no wo fufuo ma ne die o bronya na bronya no that December no nsam akrofo afefa mu no wo fufuo ma be ma bi adi wo fufuo ma wo se be ma na e ba wo hwe ni nko mu nchange abia ene the petie esesa no ne ade a dakro awi order ho ana be ma na ba se wo fufuo ma no na this time no pe Abidjan Samo kama no Abidjan Samo no fa dia ware kakra be ma wonimu na mu memete ai minimum Abidjan Samo rion mar Samo bia Samo yes aye Samo na be ma timi ba ene oba ba twempena be di ni nuane akoba be kire mu se openam wei me penam wei fa Abidjan Samo na je awade ne fa fra be na nkwa ne nye de edi na ya he ye be sire wo mo maya ne bi no yo Mr. Champon de wodi ka kire ni diem so nkwa ne da so no mo we de tilapia de we de akwa ne de ni bi pa nie akwa no asante be ma chance ne mpetia ededa ne nsa kire oba aduane a wo meye ma no Abidjan Samo ne ji awade we de tilapia nkwan ti we de nkobedi adibio obedi akwa ba sa bedi bio we so de he enwa na da so yi we be fantini be ma aduane eno wo se nwa wo enwa da so Kelvin na production no ata Kelvin ata me da so wate na enwa wo se fantino no ewie wa ya makoma so ade ama me mo kama we tiefo ni ahwefo ore ya o meka se ya mo mi appetite pa o mun kudi na mi gba mi ni fufu da we ro de mfanto na menka wura ya se ya nto aso a me de me se mo di we to so no oh na dia na ya de me ka no mi wie yo me se e ma ni binom ni enko confession ye be sire wo mu obi tu kwa abru kira na nya heaven ofiri ba sebe wuti hase na ye adwuma ebe ye yie na modi mu wire nyina se bogasi mu abrati so ba afenu oba winu siri ni 20 begina wo so sabusumi ni obedi a obedi wabefa wa na okọ fedru kwasi asem se ye o kan se me guy no me fiancé no wo Canada and wo London and wo he and Germany sem basa hesa brantie yi baby a wo firi abeduru ha wa ba wi owetro ese usika akokam na Mr. Chambo bu asem no sika no se akoka ne maame nsa de a onko je dabi
na no kwa na bronya egro no wa ma ne ma me he de se bronya ade mi se jambo ba bronya ade no de ama no onko tena ba bi se di omukodi ye no ono no ho ye ne de be ma no so ho ye ne de di abodro be ma na yusu na adwene awie wura no we on fa ye ndi zo ko gbodua o e ni gimi ne kwase na agi ni dwan ye be kire ne se next time o chia be ma bia o ma na ni na ho na ya he me di ma no si no he wo be hia wo bi o se ono aso dem kra de wo nko bi sankrofo na ya no mo ntan ni ensem hunu basasa o efi so oto no o gidi si osisi na obeti ma boni dua kono ba wo bi a wafa asorete bia ato no ho so no na ya odi wo kura na hu se nipa no so na edi ewu sesei dodo na edi ewu abrantie snow na sebe asemia wo ne de ma wo snow de ente se to na de asemia de ente za to ko abrampa ni ma de eti mama me te he me ti me suspect ni papa ni tie wa asemi ni wadi nkomo na me ko si nyame nka ho obwa medwene saa nyame nka me ho se nyame nka me ho me ko odi bibia ka me ho se ana wa ye me boni bia me hu ye o me ti ana asa u ko ewu ni nyame jam se de ai nyame nka ho fe oni ade da bi me mpesa so in fact obi a o hwe mi na o te me nka ni na de nyame nka ho de ade a wo mpe me bana me besrawa me kwa o de ye baba yo na unya ko kanyame nka ho madwene no Nezo why bibi wa chiri why bibi na ade nyame ja me kwan eno wo ho eji na ya medi sie kura no ye besre se nipa 2026 ma o memo bia ma nani na ho obi ama nani na ho ene obi anyani nu opesu osisi no obi anyani nu opesu osisi no ewura wu free se wontime nware no wo bedi ni sa ayede Canada ni asa bedi ni sika ayede na ya menko no obi mra mo medase eja amen ena de Canadian burger o ye start adwuma ne no Canadian burger ena de ye start ye man sa so ankenye nki enya bi anka da bi nti we bi ya na da bi am kama sem se enya sam foforo asi na da so nso si na ye ntwan so bekoso asi sabio ye nipa ye nam no ye woni mpan ene wo nipa e wasase so ti nimpan adwene ko ni nipa so adwene so nko ba ye nyina ye twa ho moja beba be moja nso bia so ye different sanity na ya be chia matie fo ne ahwefo e de me ka kosie nyina nse oba no onye ebone o oba na nye ebone onye ebone kora miminu mienu ene ahwefo ne yetiefo ne hunu se oba nde oyeye no wo anye ne yi ana oba nde oyeye no waya de enye se woye ama be mabu ne kwasea na da bia me ka sem bi se lumba le ka sem bi o se odo ne de ne ho akodim odo ene de ne ho akodim sanse sa ankoba ne sa anka obi mfa ne de nso meye mfato nka se de obi aye ntime nso me nkɔ ho biem sa goyel pepepe o yi de beto ne de ho ama me so se me de correct me mistake da bi odo ne de ne ho akodim oba ne minum ye no hu se wajeja no onye ja no onse ne nkasa yim wo se woni be ma bi esan wo brochima mu ne woni be ma ni san ye no mamhwa ha fi ha sei na wenso ba ye no se da bi na ho brase odi nyamesem sa hwe ewiase ho body anatomy na chese IBJ say be ma ne ye mamhwa omoto mamhwa openchi da hwa ya ye say no ne brofo ba wonemu ne fimu minhunu fa camera no fa wura mu mamenhwe yinsa ani ye friends I be just say ne brof din e the body anatomy body anatomy asem ye boni di anachire se kasa abem wo sa de obey ye nunti no ama minum ye nu anase obi a wo hwe ahunu sada atiade ye asie minso min konko ye bi enti obi nso de betu ne ho fo wo ba mi hunu so wa ye bone onye bone sanse de obi ye kire no na obi nso ba ye no won chese wan kan na mukura asam kura nkire ne fun so da bia woni di nkomo e ma ye hunu se nkomo na woni ni di no sabe oyi obi a oye be ma wo bo ne ho so na wo bu ne ho no wo fere ne ho enti be ma we die
se nyame boa me ne so otumba beduru ha no mu a ebe boa me yankasa ema hia wade sene bibia ema ankasa de so hwe ma obeka se wo mutiri ato awade dani da nyina ema epa wade ntentem sene mema sa chenchina etwan enti me ya me se be ma bi kase awade ohoyi e benefit ma eye no kura blame no eye no kura se de wo kana eye no kura me bi kwa ade a enya ma wo de bia wo de wo giro bi kwa so se e na ware me chenchina etwan ware me ade enya ma me de on se oba no be ma ne ba ye no wo se me kwahia no oba me be wa na wa sa ba mu se be men o de as blog di bia dwale sa blog no wi no se oba yan kope ba bi ne yan hye be 3 days ansan ne yesefom mimi sa se o de ne ko hye hotel o de ne ba ye no o ka so oba ne me nkofia o ti mu ana on so wa mi sa ne ba nam se ne oba ne pa wade ntini wura firi ni nyansa nyina wadi ne firi on man was maame me pasa me no ko obusua ho de wo wie na adwene kura no so ka chen se o man 1 billion ko yi ma no maame me ko obusua ho yi me pasa me gina so ten man bia bebe 1 billion na wonu se skadi me bia ba me nya nane na me nane wie a e be sese bibia anhwe kura me wale wie a me be konko ba no be yi se skana ma no because enam de na o pen ntamunti no ene ma ne ko wie sa na be ma no onyi obi asabi no ofira bro chidaba onfira bro chide ma biti no na yen Ghana fo ma ne ye me ma ne ye mpeye ne ankasa ye ho ayete ha na we tikuma sia no de be anu ba we ye mfa pe nkobo pe so me mfa kwen nkobo kweso den ti be de na me kopa we ye chi me de me boga de wo ba ne de sabio bibi kakra wo ho enti di obeka bia no na so saka to na dwum se maame me ye ho ade na ne kyene na me de wako ene na esi wakuna ene ko wie no kura wade ne ko no wase maame man 5000 ba ma ni tiri mo omere yusura na opaso yusu no ompene na nkan na ni tiri mo nyamra ko de ne ko no nka cha se man 5000 wase bi niska ntu obebe me fa se 10000 da hon ma fama me na mfa bi ntoni e ma ko hu maame mo na me ba enti ko ba na waka cha se me pasa me konsuta na nka wo ba nyu adwene na wo fom a na sabia wade bi na wo pakoto mu ana ne sofo aka cha nsa wade wo nya bida ne se bia net sa nka lente sa enka wono ko ba ye no wo se me konsuta me nso ma wo fo hon tinka wo ba nka ne yem krampo luwa na me mfa nko odo wada wo ma se de me ko hwe me busua di ye me nso kampa se me ko fie na ka tuma ye mu ya on so ba ni wura fie wan ka hwe en wo ja ne kwan wo se ene kobra jimifo won kwan fa na emra wo frika na eda ba sa na won ka ho en na wo ko hia no wo ahunu hwe won na mi bisa se boga no wo ba na ba nka no yo on sa ne so wo ba ni wura fie on so ba nso ni wura fie ewia so obi akwa akobokro no a wo hwe de wo kwoto no ho no mu wo nya hwe nkna ma na se nkna ma ni fie ho a wo wie na se nkna ma wo fie ho no mu a odi nka adi bibi tu fie ho no mu tim wam de home os dabi ahodi amenko haya boneso na tato tim no awe na so din wante hwe bonsa kwam krim no so bonso wachima asese krache akwaba on se grama na usuro wam de na wachire de wansre o ka sa akwaba on so di baba on so wachima bia so efre ne baba Rade, we idea mesh Canadian bogama me tinsem we wo fie ha na yebekwa kingdom ansa na yebekwa kingdom no sister yinsem wo de adan ye yanwum bi ta akire a yebebo sa anwum na ansa na yakotie yatiefuo enti maame yen de yenya ya be ma no kro ba akran katwa ne picture yi na fama yen ye de to so a kasa amre yatene nka one for picture me o de dwena badu sem kura se koko bi ase kra koko contract we di dia me o fa ho an na ya fa na ye yitu TV so no. Hello, good afternoon. Hello, super original super ye jira ye na so pampe afin kometo ye bru na so super sile kola na kunye bina mo meme na dia mama omona na sunda no no kwasem pe ke omona chia abojise
wajo so a lumba na free akwa oba wa se be kira kwan oh kafra papa asema mbata tia mbata te gwa muka nyina muni abaye tabi o medu tabi o me ya banyi muna ba mani muka se ba bi na muni abaye ya pe se na me odu onya ya na ye brebe ni odu Christmas wanya rojo ba be fa ba ku fie wanya scam dem ma ku ti ronya wani ni yala awani a oni mi ka tai e kini sika uwa sika dem ye sa ka sika na bi ni mi ka ta be yawo metrau wa ka die ko je so ti amem mame ko ma so ya da se me ba me wie me de pata ka ba bu ba na anta jimi e se ya de bia na jimi na anta e ma mo ga na ha to bi ye me ti nya o ti no o ti ko ga na o ti ko bi no me ti nya o ba wa le no o ti ga na ha no pita nya o ti wa ta de ti o ka bo kede ya boga ya panya no e ya pa he 1 million andra ba ya nje e be me de pa o just say ni ke na yeah brother yeah nasio hello good afternoon Obaba net say me pa cho me hu yo we bia mi entie we e we dia ko ko e na so ka sa ti wo je san e ba cho ne kan say yana forma e ke mi ri da wa chere say obi esi so wa jimi kakra e ma no si so bi wa ye jimi kakra ba ye ni na se bi nda fom kakra de ya fa ni so no e se ye di so nya ta o si abra dia ba makwam ya bra na ye no wo ka mi fie wo ye se wo ye bibia e so wo ka na wo yi na di kira me so me check ya ya fa ni so e se me ni da fom ma sha ya bi ya ga ni ko be cha me me di no ye bi me nda fom se ni bibia ni e be jimi Yo, me da say. Hello, good afternoon. Good afternoon. Na pom say. Me pa cho me hu ye na nso e. Me pa cho wi mi entie we. Am se wa. Ohene. Ma ngana po ma le se bi ibia pupo be ma no be ma ne yale o. Eno nso betimi aye saa. Wa be ma ge ni yale o pa ma ge ko si no ko checking ni. Abe ma ne yale pa. Again, no one in now. That's it. Menso me da se pa. Papa waka asem o. Waka asem. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Mira, me pa cho me entie we. Oh, me pa cho ya muntie me na nkomo ne nye kama. Why? Wo tie wachi a, untimi ni nkomo ne ma ne nwie. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Mira, me pa cho ya mo ha o. Yeah, Brother Francis, you took your car. Yo. Francis Akasem. You know, you know, Marlo, your woman down. You didn't be found, but you didn't pass with you. Also, you're not treating them the phone. You don't know what you don't know how we get to go out with you. Masha, we are now glad to go out of my car. And now we can get up from far. I'm the money you see, I'm not going to pass all them. One of which I get to simple. Move down, you to lose the honor. You know, my woman in down. You. I told them, only the young man. You. Me so me da se pa Mira Francis. Hello, good afternoon. Hello. Mira me pa cho ma entie wa wi yi. Yo, pa cho yenko. Master ma me kan say Obaa no. Obaa no, me say wa yemfo so de. Ba be ma em fan shiri trim say na adwen ye sharp. We ase. Ye tie nie. Se wo bi se wo ye jimifo. Enti wo nyansa enti wo du nyansa be 50. Afa na dwapade a
wo dia obehiri no wo anim no wan hwia na nya ho atwotifo bia enti be ma no fa sa anko ontoto ne panko be hia difo mo me da se. Hello, good afternoon. Afternoon. Mira, me pa cho my entie way. Simon, again, Yo. I feel come to you. Yeah, that's it. You can go to see her. You say, what's it? My father, over for the emperor. Mo. And a Ghana for man who come to move. So then the piano, then man, la bravo master of children. So who you got on the door by a more drink a crack. Name, let you know what I will do. I can't say, I'm in a bra. Well, no. Oh, can you have him for the bugger? And then you said, a man, it's short term, the name won't let you have too much. She are not making my ladies, no man, no margin effect. Almost like you had this almost look to the market of the term of the Mamma Bonilla. Oh, you. I can't remember them and you be the other power. And I'm a bit me da say me enko di otwa to oni enko kingdom. Hello, good afternoon. Good afternoon, mama. Me pa cho ye hu ye o na so me pa me di okay. Me chaw na watie foi na. Why say Ghana for my anim bi mo ha me. Bi o share be ma be recently. Kwa di be ma na fa so what there. Onya boga. Na so na what there say. Me so be tia o ka o sa me ma no. Ba ni bi o mutima e din too much what there say. Be ma on net no. Be ma be bia on fan of pay attention to be ma no. Ogun fufra all the attention ni na e den. Aka ku di be ma ko. Oya boga nti. Ya chuadi. John Fanasa, next time we say, men so me da say, ebusu enko kingdom hoy. Na ntempa ne yenko nkohwe ya pomuden enso so ehon sensem na ye wie ya ne yesen kɔ confession sanse yesen krofo bi wo bi ka enano akoya wono nikanika wura wahura kɔsen abrewa so asiba mabrewa ya ne nada ma abrewa atimi anya stroke ehe fa na beti asemi dog akwaba mejo so a mame net say anyankopon adaroba yakwa kodi bro nya na ba hu za ba bi di ni ye bi so ankoye na wo de net say me de meje mani dog ene na abram pade ende o se anya kura o me de meje mani pa o yo se de mesi mani ya anya agro ani je nko na glass ne so ye classic sa na ma ne kan so man fa ma adwen ama wo won fo adwen ama ma no me be sa no mo kan sa so man fa ma adwen eno ano no a enti ena wi ade me ba ya na me ba ma me nua mo mema okay se ne da me ba me ka no mema no egu o mo ho anim ase e wo mpam na bronya die animguase a ebi mu gu ye die cause ye betna ha freelance ya bodawura se me amete me na me boa mema e wo Ghana nyina no omo da me titru di omo maye mrem omo boss ne me titru adumfo boys omo nyina da me de mensasi me bo eka aye bi afo aye bi pen wonu wote yi nti na awia so obi hwe me na se waye mre wo mpam bronyan ne yiri wa kwantuo mo baaye entokwa oba ne de abufuo sa akọ enam se wuntimi nya hwe a enne wo hia me no mesro danyame ase na mo amuhwe TV no wo hu me number na egu TV no so no fa move ba ko na frɛ me na me moawo na me nyi sa hawo no emfam firi so na me mprepi no ye ba ye kyerɛ enia ye ya edeboa emema na nhwehwemu bedadi se ewiase nyina no emema mako 322 million ana mo homodin wo mpam na se nhwehwemu a abedadi no Ghana ye wo mu 68 Nigeria 78 Egypt 57
Sem abi before mema ebo adabridwo na nsen. Oh, Africa ha na mema no bebre no emo omhomoden. Na de de saa hawo ne banyina no aware mu ntokwa, aware mu atete, aware mu nibre, afesusu no enyini yare bi tise mojabroso ene asikyire yare no emma bema yemre ewompam. Enti se wo ye bema na wo hwe me utie me, wo gitum se wa yemre ewompam. Wo ne wo yiri hia untimi nye wasede. Bema de nkam hu yei wo yiri obi okra na ne yiri wo siesie no okra na ne ho hya ase sore. Wo hu dress na ne yira dress okra na etimi ma ne bema sore. Na pese wa woro ne hu nyina na ade asore agina so sei. Yeso ye wo mema bebre wo ha ne bema ne ntimi nyina so. Abribia de se oba no na adidi ho agro atwetwe ansa na ahode abam. Ahode bam so a wakwa no sima kakra bi na ne ho asane no. Kingdom ginseng power capsules ni edura enei aba eboa emema into wo ye bema o hweme wo ye bema utie me wo ba nsusu a utie me a wukunu emma wani ngi ewo mpam no eduro ne ye baako Kingdom ginseng power capsules eno na wonoma eboa ema wo bema na emu ayemre no ahoden bam afi wo bema na afon ena masturbation a wo ye no dodo afon wo bema no wonom Kingdom ginseng power capsules na bra wo koso a wonom no eboa ma wo bema no emu peja emu yedu sene wo pe no wo sanya wa de back enti memma nyina mu hwe me mu amutie me amayemre matenka atiko mu wo low sperm count misro eye Kingdom ginseng power capsules adroi eno ana mekanfo ede amount ebia wutie me open say mu nkyeremu bia me number no egu TV no so mu amutie radio no so number no ye 0559 76 11 44 0559 76 11 44 and I say 0597 29 88 55 0597 29 88 55 afedi toso no Kingdom co bitters Kingdom co capsules ene ye cocoa aduro na koko no amaman edoro we ye nipadua a na asisi ntini kwan bro nyan enuane a wudi ye nyina no awo se wunya Kingdom co capsules na yifi bia na ewo nipadua nim edi free ho wo bu ha se wo yam tima hom na bon se ajaw yamtim wo yam timitim untimi gya nan ugya wonan a obre basa na di tipaye na dia bro edidima na afa ba bia ugya wonan fa no turu ho kwan no na ho no keka ho ye wo hene utimi titi ho edidima na afa susu no ubegya wonan na mogya na eba ene emema nyina ebu o munsa oyiri bu ne nsa ma so abu nsa mesraw eye koko wunya Kingdom co capsules na wonoma eboa etu koko na se edi free ho koko nti obi pusa nani so ayi bisi basa koko nti obi yamubom krrr koko nti obi sisi yare na hawo a wapa adura na wunya no Kingdom co capsules be yi sisi yare no eden e di afiri ho e di amount enti wo yo ba o be mo usisi na e ha no e Kingdom co capsules ana e ma no so a menstrual pains e ha mo no wunya Kingdom co capsules na eno so boaw e yi sa ha wo ni nyina ye den e di free ho e di ma e koko adura Kingdom for ye di aba e boa etu koko ase e di free nipadua nim enti so wo ye be ma na se wa ye mra wunya Kingdom co capsules no ene Kingdom ginseng na e boaw e ma Berman ejina so eye pa ti se wo hia mo bia de amaka wo pe bibi mu nkyiremu a number no ene good TV no so no obetimi afrem wo 0559 76 11 44 0559 76 11 44 and afi 0597 29 88 55 0597 29 88 55 afi emma no so de super tremendous capsules
eno no eyema oba sebiota frache wase ekekaw ewo ho ana nsuo bi egu nsuo na egu no ede enka ebro emema no kompreni saade no se oh geya mikoshi age hu ofepa na so ne ma nkoye mesro uyo oba ma wahimfie hon ohonte ma bema ensu mu se wo hu se osombo ema no ema ne bebre enkoye uyo oba wase kekaw nsuo egu afei watenka ateko woni wukunu hia awosenka bema no nsuo no ko mu se ne obetimi anyinsen no na eba abonten minua ba uhia adura ya to ne din se super tremendous capsules eye kingdom for enam yade adura aba eboa ema enti ema nyina emu nsore waka monko baabi ye ton aduro na monko pe super tremendous capsules ibi na ebeboa ayi saa hawo no enam yade no de afiri ho de amawo enye no nkom wunya sa aduro no now the kingdom garlic bitters na ka home because infections no so wonum kingdom garlic bitters na eboa ma asie etu ntem to oba enam yade hawo etete wabo ho ka obitimi ka se wakone de enkome pacho so so wakon wonam yade na enkwa fa number na egu TV no sunu mu bi na freyen sesie na ye moaw na ye ntu sa hawo no emfamfiri so na usu sa ampa ye wa aduro ne ye wa aduro na kingdom no de baby abefa bia no eno na obi edi ho adanse de edi twato no eye kingdom garlic bitters and capsules monsusu a afi kwa wieye enam dudu ama wim anigi ama gi nyina no muhia kingdom garlic bitters and capsules mo a cholesterol dose ewo mu nipaduam body bronya awie wuhia kingdom garlic bitters se de obenum asrade na enka wo nipaduam na anani firi ho e de amawo nipaduanim na asiesio enam se sade no obema na didam awo nipadua no ebedru baabi utenase a ananse ebechew obagasa ananse achimenan ananse achimensa ananse ayise na wona na ye titiriti na wonsa aye titiriti untimi nya ne sade meye medie afei ubohu se woto ase ba wona kokom na ntini no emutwitwon wuhia kingdom garlic bitters and capsules afei eboy ho ban free stroke eboy ho ban free sichire yade mojabruso akoma yade nyina esiesie ye onum kingdom garlic bitters na utimi da esiesio ye pa na sede esi eboa no ebro adwen ene ntiase so timisraw se wokwa abema obeto kingdom ginseng power capsules kingdom core capsules no ato kingdom garlic bitters na wo de account oba so no wuhia super tremendous capsules kingdom garlic bitters ana kingdom core capsules eno so no wato na aboaw ayi yade bia haw bia de afiri so mesraw so wo penuei ene hu nsem ka ye bia na me number Dr. Penny me number ana ewo efom no 0597 doctor do ho bi afin wa kwatwe bidie ne pen betworo ti yenya abotre mfa number ne masafo na enti no safo no mo a mo hwe me mo pese me boa mo no me de manusi a ana freme ankasa Miama kasa me number no 0597 no 0597 ye mobile ma 29 88 55 0597 29 88 55 ana afei the account no 0559 0559 76 11 44 0597 11 44 aha me pacho eno eye ye number ba ko na me pacho de me di wie no eye yaso ye kingdom eba center ye pe security for ene porters ene o ma aye adwuma enti se o hwe me na so wani gi ho o pese woni ye be ye adwuma ewo enkran fa wo CV wo application no CV eko enkran hyiahyi uduru aso pe baabi a uduru hyiahyi aso pe baabi a na Kingdom FM ewo no mesro ye number no eye 0249 37 08 78 0249 37 08 79 eno mo a mo pe security adwuma no mo mfresa number me boy ye ma wa adwuma mo hane ma adwuma 0249 73 08 78 ena mo a mo pe security adwuma na wo yare dia me se me number no ena da from 0597 doctor de no
Doctor 29 88 55 0597 29 88 55 who say my sorry pet frame na ye monkomo na ye aduro ne ye Kingdom Ginseng Power Kingdom Co capsules Kingdom garlic bitters and capsules ana afedi twato no eye emane de no tremendous capsules ti minua ba me de mekasa no besia yo me da say doctor say Obaa Yaa na say doctor waka ne ye e de a kire waka wo wana montuo afefoforo na yesi mu nti say wa behwe nipadua ika ekamu yi nipadua na ikamu ebre wo behwe we nyina akwoso ama nipadua na brede a na ne medofo yi wala yankwa confession time ebre na nya du yankwa ahoma ne so na ye ne yetiefo ne yahwefo no bia ensem bi presse wono buttons presse wono makoma presse wono mo adwene ya ne sabi wono mo ba bi a mempese mebodin ya wono mo nye obi nsusu ho ana wono mo nye obi emmo wono mamane no sompa ye de ye wo ho ye bie yapono de ato minister IBJ what phones no achi wo frɛ ne yetie wo a de edi sɛ ye de wo ma odifo na odifo hwɛ ye ho akwankyerɛ ne ho akwankyerɛ no oboa wo ye nko a ne yetimi gye adwuma bi sɛ esi ye matiri so a ye nchaagye ye nko a ene yetimi yesa frɛ yen na afei won so ade etete wo no ka kyerɛ yen RSYD no VG Studio semen kan kyerɛ sɛ ene na mafo ne ama abai podcasting nom ne ade ya aba bebai me pa kyɛw wo ye obi a wo ye bie na upo bia menetwa ma professionally upe studio e de atwitwa skit wotiwe upe se wo photo shoot ni nasefo abai bi ma me nkyerɛ Obaa bi ba ko a betimi akɔ betimi aye adwuma no aye ne yie di ama ho RSYD no VG Studios onom wo enkran malama base off First Kokoko Street ma me fa ho mai ma wo 0574 715 778 0574 715 778 yankwa ho ma no so na yenkonko tie nsem no ebi na yemmoa nipa sanse nipa nti na yesi nkonwa Obaa Yaa manya abotre na asa we ya tia fa so line saying Obaa Yaa ete saying Obaa Yaa ete saying yo ye de Awurade ase emowudin ede ba ade pa na wahunu anu hu ana ade na waya wan kasa wagitum se wanu hu mpacho ana me kasa ye mono me shono me kwatra na nchen na me kwatra hono na efe me da hono me ya abre ana me hu se kwankwa lo bi mi ensa ase si interest dan ne dia me da so no eti ai omu ye de omu kwan ti me tie die bu at the top at the bottom. If free that time the better man Mama, baby I'm a copy and I can't follow be in the cheek. Hey, I did that to our machine on my basement that used to not go quiet. And we have been on my basement dance no more quiet. If you man a milk cry and I'm a basement now a bear bones and ye imaging. You see, I'm a black buyer by side because of South Quality. If you have been crying no more basement dance no more quiet. Ma menya abotre o ohun se asam a wo ka no ehu emu odun so wonyi ni sese wiase de enka obi apia wo hia kwa adobi ade ba ade na ma ususu se wo nko a wo de kwa adobi a wo hia no enam bra na wada bi besi mo nchense dan so akoto obo pam o mo no ade na ma ususu sa no pacho ahoma 4:00 no ma besi me dance no more quiet me Yanka Kwampa Lobby and Gary are brilliant to your home, but our matching and I do better step 8, no more dance, no more coin. And I say, the question, Mamma, go and say, and chance a diner a year to my husband, no more basis, no more coin. Ye nim so hia mo a na wakọ ba bia me aka akere o say kwa adobi a mere bi ukwoto ebobo omomo mutu ye no wono mo na tata wa wu dware a wo mu ne ewu didi a wo mu ne ewu jaw na wo mu ne mpacho mi tu me franco be ga mama na mabo na mari e ka chere na fishi de wono mo ebusuya ade me ha me e ha nte me pa ma me kwedu me mu kra na
yi me di na ma de tuna fie me ntumi nyɛ hwee. Wasɛm no emu odu miɛmfa wo number na mpanyimfo nhwɛ na wo momoa because nyame amamu a we de wo ya ye bed woman o bed man de enko wa brochire ebibrem ha ye ba benya bed woman saa de a ebe ya asɛm awreho miɛmfa wo number mafa na number wie yenko ne yeto aso yi Bɛmɛ na etesen Bɛmɛ na etesen Hey. Hello. Me pacho emowudi wa free so ana. Kafra. Hello, good afternoon. Obaa pa me pacho me mowudi. E de ba de na wo waye a wanu hu. Yay. Good afternoon, sir. Me pacho me mowudi be me na. E de ba de na waye a wanu hu. What's the phone number? I be the mum from the back door. Why? Hello, good afternoon. Obaa Yaa me pacho mowudi o. De ba de na waye a wa wuji tum se wanu hu pa. Good afternoon, mama. Me se me mowudi. E de ba de na waye a wa wuji tum se wanu hu. Na de ya bo. Hello, good afternoon. Yo, me pacho me mowudi. E de ba de na waye a wa wuji tum se wanu hu. So na me na me ya ya ati awo ti They say what 30 years na aye de yin. Ya eti a me na ja ya ra na me ya ye da ya wa man ti ni na ti de na ye ti na ni na te na wa man ti da ile dare Jina so na asɛm a maame nyabotre enkoma a oni mi di no mente wo nkoma na se enti san sha ase ma me ni ta so hello mi tie o ni ta so ni de na di ni ja fra hey yo Wini bema bi di moja fra na ye dien ma me. E na ye dien. Edia ben na ma won Mame mo tie me yemienu na yedi nkomo nti asem a mebisa wo no wadawroma na wagina so e de ayima no na nkomo no atumi aye de me pa cha wo teme nka mo edia ben na ba ye ma wo ne be ma bi kokodi mojafra wo ka ho asemi yo pastor na me na no wo tiri plan ye na me die ni se da na ye te se me ana me ye sa de me eni bie mai enti wo ne be ma di mojafra na sa na me tiri plan ye 21 years ase unsua anya wate blood covenant ho asem edie be nsem na be ma ne edie be nsem na be ma ne ka kire wo ma wugi tu mu se yenye sa mojafra yi no woska wosi na owosika na samre waware
see I'm in the market, I'm in the but I am a young. Wow. What was saying? But my own. Now, what hospital I didn't feel saying? The hospital now saying that me are so poor and almost so money now before. I'm winning baby a free. Nti ama wususu say ebetimi afri mojafra a woni be ma na watwam dada no ekodi ye no ene ya dibia ba o ene na mafo aba gina so ma men kama sembinwie ene na mafo aba odo no say me say ebedi mu a je oba etwa ne moja na be metwa ne moja na adihia na mu wie na ka akobo ba ako a wa waka no be dai wo so be kwa maka akobo obi Mami jina so eni afa number na ya fa wie. Ye kan na ye ba de bia betu ye ho fo. Ye de ye boa wo de na nso emu afutuo ne ye fa. Hello, good afternoon. Afternoon. Obaa Yaa ma mesre o memmo wudin o. E de ba de pa na wa ya wa wo hwa wanu hu. Yente wonka. Mesre o ma woni so ma yen why? You. And nobody believe to me that by the trying to say, me, my way. Never be, never be, I mean, no, I would say. By the young folk, I say, see the hospital. But one your day. Me, imagine saying, me, them other woman, they can't know. And so, anytime when it's now, free honor, then I've been some of my talk to show I was any panel at man. And I let to him. I let to him, no thing, oh, Jammy. I let to him, no thing, oh, Jammy. Baby, I'm not to be unfair. Enti e de ba de na e won nsem a wo kan mu a wa ususu se wa ye nu ho. Oh, maybe the Miami no man said, "Me kana mo na me kitu na be ma bi enwa." Na wa fa no go jaw. Me de me tension, de tere dia na manu. E ha me so sa. Na ne obi be pe wo a empene en. Ana enye ye. Na this ya we no say the power job. Teduana. Teduana oh. Oh, minua ba. Nkoma am ne uboi mani bresem. Eye teduana se bia me mete ayi. Mahunu se sesi ene mema be 3 months bi omuni mi jai. Adenti na nipa nyansem no me na me de me ho. Ene obi be peme a me mpene. Na me tenase a twan bia na papa bia ba makwem. Eno ye ne se enye ye bi ho. Enti edabio emi dio. Ena be na yin. Yo, nti ese e be ndai. Nti ese ya me to bia ye se tunsuma wale ombe ka so ombe ji musike ji omo tuni. Ama adinde kame me sorry am tunsa chede bitra na eyeni actually as I feel jam me so then I want I tell you but ebi before your problem o. Hwe ase eniama bibini famu bia na dwene ye ne se sunsun bi ta akire ade a wasanki etimi de ya dwene no to kakra na ye yensesan ye corrections ba akumienu no ye bibifo etimi nya ne sa de bia tumi bi hunhun bi ne ye da hunhun bi ware enti ye bibi enye ye koda enye ye dware enye ye chese ye ni se ya ye bewu ama ye manso omufra akire abanso aba ba ye se bia wu akọ da bia bibini adwene enti eskafo ne de hunhun bi nya omo ana chese ye nsempi minua ba wo mafo o number mo do be ma odifo why ne ya hunu mu a odifo betimi de aboa wo. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Mira me pa cha dede wa chire nti twon ho kakra na yentimi ni nkomo ni yie why Yo. Mo Good afternoon. Good afternoon, papa.
me pa cho me moudi e de ba de na wo ya awanu ho the problem in an say pa cho me ni why okay pa cho what me nka me te wonka pa cho me how ni say da bi o e de ba na wo ya awanu ho me nka asa wo how ne sen obi aye bibia nu ne ho ede ne konsohwem san krofo no e na ye tie wo no mo. Hello, good afternoon. Mira me pa cho mo wudi o wada woroma e de ba de na wa ya awanu ho pa me pa cho me de me bom ala so keke oh ye da sipi nyame nhira o me bom ba so the brewa omo problem no enye spiritual omo e wo mutin spiritual yeah, that's it. Hello, good afternoon. Line say. Hello, good afternoon. Kafra. Hello, good afternoon. Yes, mo baswa. Munyina yeni nkomo na mutie mo hu say ye emwa. Why? I be je mesra mo hwe obi a waye bibia nu ne ho na omo frɛ ne de mintimi hu omo ya usapon na akasa grow fine ye mojadro papa ya agidin Ghana ha ne abrochire ba bia obefa bia sanse adro no amanfo enum edi ho adanse mojadro a wonom no me pa chawo wo de fato na koto grow fine nanom nefa compare na ho oden ye de ya nkasa ye Ghana mu ha koko e na aye grow fine ene ye doctor kasa na zentozylem aha eno ne yakeka bom de aye ya nkasa ye mojadro papa grow fine ya ma obi a wontimi na ni so te a wo hwehwan wo so a woni obi ka wo ba obu nsa na meye mu ya oni mu ha no ya do so a me pa chawo grow fine e na me kanfo e de ama me pa chawo grow fine kranwane no bebre ya ebu asiesie nipadua ebu anso yi infection ankasa di free nipa so enti mesra grow fine wojadro de me kai wo say eye dro krogen ka ni twemu abomodin anaje wo de ententem digital herbal center na di grow fine wojadro de abedwa so ji ahomai na fra ye mbra wo pen kiremu ana wo pen dodo atu 0244 596532 Kengen Energic drinking water ensu a wo no mo de me pa chawo manenya nsu krogen a alkaline ahyemu twom eno ene Kengen Energic drinking water eye nsu krogen a wo no ma enkonkofa ha obi amfa mrewo me pa chawo ye obrema UGC Tafo New Road Kwantempon ne so Abawa Road Junction dia homai na frɛ yen bra wo to pono bra dia na wo ya dia di nsu oye bia eye Kengen Energic drinking water 0241 449191 Obiaba. Okay. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Obaa Pana to say. Me pacho me mowudi o. E de ba de pa na wa ya wanu hu. Cho fa wo bi enu. Etete. Wo so woni wan? Me wo fa. Wo fa sa wo ma mi nua be ma. Me papa. Wo papa enyia. Ene esa wo papa. Wo na wo papa wo mienu. Me wo fa. E ba ne sai nkyere mu kyere yen. Obi besie ye nya betwa. Ibe hunu akokono. 1. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Obaa Yaa ma me pa cha mo wudi o mesra o. E de ba de na wa ya wanu hu. Me ne be ma na se but me fa na chi. Me be nu me ho se me ye sade no. Ye den na be ma wo ne ne tie wo kofa na chi. Me ba cho me ne ne ti no. Ono no ko fam o ko wale. Enu ntimesime ye simetima bayan tadi. Ni dia bu fon koye. Wo ne be mate. E na wo pe yire wan ware wo. E na wo ja wo ho asa wo ho akwakofo oba afoforo akwakoye na yeforo. Enye sa. Menen na tuna bobra
ati no owie ya no wakofa kroni aba ene ese ono ne wagyae dada entimi hu ne se wayɛ mfomso obi ana menene na ti dan ba ɛna wasa wo ho akwa ware obi foforo ana nyɛ saa me ba tare if you na wasi menene si no ɛna odo ba akra kotinu ɛna ono na current dan wo ba bi ya mame na watimi abo abusua ma ne sese na anamu me ba tare na abusua sesen makabia like abusua for no makabia o se de ono no peno na be ma no so ubusa no no sesen o se de enti na wan ware no ko ware oba foforo minni ye ka o se enye bibia na wo so da so te wo twen no enti se wo twen ne se obeware wakoto so mienu ana se wo aba abeda ne side check no akwa akonya main check eye yere no sia de aja me planeten kamne ntina bi ba ma busuafo no omo cement na me na wo busuafo no anajo omo ne be ma ne da mpa so maame ejesi ya no wo wade ade na waye no hu kan ya mo mpa ye ma wo but some miss or men or yes I don't know miss make of me ma agency fan am ne be ma so yo nyame hu mo bo why no onye hu free atrocities ni nyina mu why nyame hu mo bo why see pe adwuma ye ne nya bi. Hello, good afternoon. Good afternoon, ma ha. Yeah, me do fo boko ma ha net say boko yo ye de rade ase be me na modin o me pa cha ode na asi a wanu hu ye chia papa moye yo ade a ma ye de me ankasa me kai kura na me ye ma hye me oh me pese me bo bia nso bi na ene se me tamu yesu o ye dai oh hello, good afternoon. Afternoon. Oba afen kometo ye minua ba. Me pa che o modin di ade na waye nu ho. Na line ya se line ha ni pay. Ma me kobra bio wa homa ni twetwesi why. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Line saying good afternoon. Good afternoon, Obaa Yaa ma me pa che o modin di na waye nu ho. Me amanu me wono se tama me sha no. Asa man se da nya ma me papa bi antana ne nkyenti. Asa me ana na me bo me bra. Eti me ma gen se me sue di ka ko ese. Enkrofo kunu no ene azopofo na se bi abortion amaye. Sebi say me ne be ma na se de but me hu me say the see ano say ma nya ho a ati me wu anyankopon fa ncha me nti me se wa ya me dwe wo pa say ye ma ye no e ha me wanga se wedding fie say me wo 30 years wa wo ma say nta mo nkola miensa wa ware e ba cho me nya nware de ba me ne be ma na me ne wo ye na nete be ma na one ne wo nkra miensa ni nyina na one nete ba cho ai e ha be pa na wo komu a amwanu ho sa se a wo ko ha obi mu ana wutibu ankasa na ebu fo me hu se bia ma ko ha obi mu ba se wutibu ankasa na edi tirimu a ai wo tirimu fo se ye ma ye no aw kafra bompa ye why nyame na de bone che why se ne esitie bia na obesiesie why nyame nka ho ye da ase se oba so line saying hello, good afternoon. Hello. Mira me pa cha o modin o me pa cha ode ba ade na waye nu ho me kai SS China ni es yenya mi understanding na mi ye magin tenaka no tete mi ye magin te hello no tete untu we ye wadwene say ye
imagine say me committee suicide na me the second for akuprano na me so me dia me kame wo ko SS me ba me nua be ma na wo ko SS no empna na wo konya no SS wo no otete o enti wo ye wadwene say wo de second be kwa akopra no wo wi a na wo so apra ho na aye de like me kokuno ukokuno me did one na me so ma ending the life na che say ye de akosi Romeo and Juliet yeah to aswe ba e ho no ase o tare so pamicho na oni sugar daddy na next show into pam 20 school garden a chop ani mo ana any have sex e wo garden mo ana me have sex e wo oh school garden mu yeah yo to now ni nyaman en shedan ko ya o ma na bi ma she o ma na bi ma she we ma she o sesei engina ase adina me ye no ase e hante mi ase mi tim like mi timu mi nyo na uwie SS ni mfie sei ni oh mi yes 2006 na uwie SS yeah na just 20 years mu ani yeah na oba no ya wote nenka ewo mu a ye kasa waware ni kini kambio waware jai nti se ono nso ye singre deka mi ni de do na nan tia na wan kasa waware mi ware nti se sie no so awunye no papa ni yo nti se sie no de na enye mfamu awo wadawroma de sie no tena nyam like nyama shi koye ma me tuma sem relationship dia ye basa na esa wokofu susu se wokofa no wo ayi garden school garden mu no na ama ne ama abo ati house abri e o mu aye na be like abi sin so yo nyame bebo aye fa number ne abo awai Achiro. Yo, yeah, that's it. SSE. Hello, good afternoon. Hello. Mira me pacho mo udi o dia ba dia no waye nu ho. Pacho nyama ya nu mo ne le friend obi ame ko fa na. Na me fa na se bi o si de bi ko na ni. Hey! Me fa na se bi o si de bi ko na ni. Hey! Na ma fa na nu so ama se mi no ka nu se mi na tutu. Yesu se se nu fa no. Ah, papa asamwa wo kan. Asamwa wo kan. There be what say ukoshi o baby e den. Me te fa na se bi o mi fa na nu ma. Me fa na se bi o se de bi fo mo ni. Nzo ma fa na nu ga se abe me de. Me no kan ju me se no. Enti nisi tutu ya na ayede na etia wo. Ese me fa me no kan za ni me de bi. Nzi nka be pese nka mo bo me na mo bo mpa na ma. Ya mo we ho mpa ye. Why? Ye bekwa mazin akwa ye dade ese. E de abegu nanum de ama wo. Ya wo de obema na kowura ho. Na se wo betu twipie na se beboa na wahunu ni awaye. Why? Awia ni pani abre ne ho a. Ni pani afekere ne ho a wo akwa akoshi oba. Wo kofa na se a wo se wo mpene fa nanum enti ekowie nanum na afa ne si nyina atutu enti we ne yade a wo waye a wo anu ho hey oh mami nka wa ti ni kaka nke dani je na mintie o se be me na wo fo ba se kofa nanum kofa ba se a wo se wo mpene fa nanum ne si nyina atutu so solution na ope enti solution no me se ya do be ko mazin ni ya ye dade esen egu nanum ama wo se why wadwene se nanum na so na ehia na wafa ho why adawroma ni ka opa ni o minua solution na we nya mpai bo solution na ni why everybody yesu awia kataban. Hello, good afternoon. Hello. Mira me pa cho mo di o dia ba dia no waye nu ho. Racho
my no farmer, you know, Adabu. No, Namaka. Oh, Nebane saying, and now of a mammy, when your mother boom. A Ghana is a crab on the seminar, Anna, me a manabasa. No, Ayana, it's like I, oh, you be a course of the Now, all of a man, only your mother, and no madim fears and saying. Okay, not not 14, Anna, 16, but you 16. I'm at the 12 14. I'm 17 years. And this are not all while one a banner or bedda, and I want out to a woman. The choir is a may feel a bit. Into some now will be any fan. What boy Raho? No, I come in an album. Now, I say in arguing for the military years and I know I'm at one. But that is one is on. Yes, oh, dear, now Miruina Tresom noir, Tresom. Yea, neither say no. A dear bad, dear, a woman, I'm one. Okay, I could say, no, father's not professor. On the same to Namaka. May I say, my idea. And one to make that. Say, I idea of Bossu says, yeah, two bit me out to into a Joe the Dania, and now home pie. Then I mean, whom or boy. Oh, yes, a jam for Afghanistan. Into one who say, yeah, dear. Bompire and then I mean your wife. The men come home now. Brown Pane with you for Palmo. Back out on pie boom. Why? Mo, may I say? Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Mira me pacho modio, dear bad and why no. I'm in pacho masturbation. Masturbation. Why was someone no watching tree? And yes, sir. Obi na chere wo. Zacho Davio. Wa na hunu ye. Zacho da kurbi mo ha na ba me so. Na o yiri mu na ene ya sa de ajaye yana. Zacho mi dey mi njai. Oh, na sa ti aka ko mo. Mi jai bosume na wo twe so. Na sa kan ho. Na wo de ya wo de wo yire fa ho ana asamina. Zacho Davio me fa fa. Eh, wo twe ne sa ne ho atwitwa de. Kafra. Ye be fa number dem pai wata wachi wate. Na bibia timi akonkan de ama nipa ebre o. Amanfo yare fever, manfo yare chese yade ahodo bebre typhoid nom ne ade ayamutim ne ade obi de eyese wo twetwe ne be ma. Yade egu ahodo o. Ye. Asemu mpenipa. Ye fa nipa mienu e de aka ho na afei. Yakwa abedwafo so. Hello, good afternoon. Good afternoon. Mira mpacho modi o wadama. De ba de no waye a wanu ho. Nanka me pese meka. Medical ba so kra na akati na na pese me because minim say me ka kire mu a mo be boso mpae na maboa me. Mo. And said de maye no eso. Oh. Na me agasa no me kai kra na ye me ya na me ye machine. Oh, kafra. And say Judas me kan hu ne yi Yesu maaye. O ka kire me try o dada me sa me try me asen ka me so force na no force me na me ye nti no. Ya na mama Yesu akai me why. Wo hu ye. Hey. Watimi akọ kan Judas ho amama Yesu ama wanya akokodura san afre wo kan na Kristofo obre akwa monfam ne number ye ba be post ne number to platform bia so Kristofo obre wie ebremu yi papa na o kan ho bi
timi akwa boa Judas am ye Yesu ama pantan hia why pantan for se memfa mra ti hia ya se won ye nkọ pantan ye fa ne otwa to mo de ani abre na ya mo fredi agro no hello, good afternoon. Good afternoon. Obaa Yaa, what do you mean say? Bibi minim say bibi na epampam na ya no mfo edi omo achi a. Emo udi nkura ka kire yen. Edi e ba de na waye nu hu na afa yen kọ yanim. Asian. Me akwanya udi amame. Yo. Mr. Joe, my house is degree. Oh. And I'm close to them study that degree. You say my best of mommy. Oh. But me who I don't know. A hammy. I'm a pan. So I'm used to my body degree. What a wa e de ba de na ekoso a e man hunu say ade de e ha me pa. Ya say. Let's say me I make me to one me. I share someone. Oh, my problem, I never did and for so many things. Udi no. Na ohwa ensem ben sa na ta akoso a ma wadwene e ba ho so se niam ya miye twa mu yi na de sa ha yi nyina aba. But so the worry na ma worry ni gui wa bra ma sia yes. And if you know of far a house degree, me, ya real baby, I met I would agree every me, and our boss, you know, so me want to say, like the one back on and one, I won't be in so I'm making. Oh, you know, and did they say, Osha, and mother was saying our war? Ada unya ya na nka oba ubi aka ho na kana ni na de sana ka be pe oh na so antumi amane pa nti awia di amoa pa na de boa wa ebeboa ma akoma atumi ato yem pa ni ase sempa cho eye die die ntse mo de boa mi ani se erade be hu ni mo bo na wo de me bo ni a mo the eyes of my mirror I did the age my but so now we who step no question they want to me wo dan him ye de ye wo fie ha minister IBJ so choro ni nyina re be kompa yim why na nyame aba abeboa wa hunu mobo minim se bibia so ebe ye fine why ko akoma to yim ye da ase pi se utimi nya akokoduro frekan ye nyame nhira o yo bye bye. Mr. Champon. They say the yes you. Na say no. Ya na bi mote hwa o mani nhada nka. No ma afraid din sem hunu. Akwa ya ono no ekohia oba wo fa na se oba ne se wo mpaji wo fa nanum. A say ni sinyina tutu ama say ha no pa. Ana matren say omra mazin yenkwa ya nnade de ano mfiamfia ni bi entuetue oba nanum na se ono adi wuram na se pia wo betu ne hofo ma me si yan bibi nana ya dwumadi ya yedie ye ni abre na yedie na nkrofo nso wo ahokyerem na won pese yeboa wo ento mo aye a won pese mo frɛ na won di ehu agro na won nya yo Onyakopon onfa enche wo okay na nka ate asensen ne so ampane ampa ama because kwan be so na wodi wo be ma be wura wo be num a esi nyina tutu ni ade yon konso ya wo so ni Judas ne ko Yesu mai we nyina na che se wo madwe na nya papa ye do ma se yes wo mu nyai na ge ya wo se wo da ho a no nan awmachi no nan kwa do bi na kwa de bi si ade so a wo de ne sanka wo be bom paye na wada na se wonya kokodu otimi pie ye no nan no kofa abo koto yi kofa abo koto ye no ne ade no na che se wo mo pe wampa wo mo nya into ono na de no koto asem wo hye dem no na that was the first time na wo mo aba
na wo mo taba but na wo mfi wo mo no na amane bia emai eba ne say sebi aware a wonya bi wokɔ adwuma so a na yayi wadi wokɔ ba bia kwakɔ de bi edi wachi ewia no pe mre bia befa bia na ne ma me so sebi o me se me ka onye serious Ghana timi aka se mo si a kire wo de ne se ka otu wana mo obatan wo ma oyam hyehyewo enso se enya hwe we enya hwe nti ma me ye ka kire no won fa ne ba no enko obi aya wo din a osofo bi a obetimi deliver no ana se omra so mpa se ne be bia no odifo pa ebe yo ama no na in fact nana ya mi nwa de kodi ntia enkoda ko school a yesi wo mko sua de de wo ko fa girlfriend na je se wo ankasa no adesua no na wonim se ebeboa wana se emoa se nya nu nti no ko school ento wo se afokubo ne sa ne mabasa basa ehwe ne edina ko wie 20 years wafo ba e wo wiram da so school garden ko say wiram eno de ametiase ye se kan ma adan enti school garden wo ya de na ko bi twem so na ya nadwa na na wo kai se o se o de se kan ko de se kan kwa akwo na je se nadwo kra ponya papa sa enti 20 years no in fact punishment no eso pa eno enti no so otimi fence akade a say odifo pa ebebo ne mom no ye tu emrante ne fo say any the youth no school no ya omo no omo wo mo nimre butaye ya awofo do mo ko school no enye mpratwe any sebi o eni mabasa na ya wo mo ye no ko ba ne sa na wo mo wie no enye pe e bia ne se wo waste 20 good years e wona brabo oh eno nti no ye nhwe ne mebi ye pa na sebi o ababa ya wasi so nana ya wo papa enua bema wo yo wofa your uncle wo bronika wo wofa o ai ne efese ne wofa no na wotimi nya baako mienu woni wada so many times and wo mienu na wo sa ga no je se adwe be pa se papa no na wo ya mfom so wo so wo ma wo kan wo se na mani mfi na menyini na preko tu nti me pem se ne no ne papa nkasa no wo musa ne ono ne wo sa ba ana so ono so ka omo ya wo mu de ho agro ni bi eno nti sa na tie de mfa sa incest ne de onyankopon wo chikura o na ya wo chikura eno nti no sa brabo bone ne de wo mu ntwa so anya sa awurade wo mfa nche wo me de manu asi me nso me da ase pa na abrampa se sei de emema ni bi tadua adani timba ye ebubu sen mema ni bi tadua menim dade bena kro de ye ya ewura ma bia no mu bubu omosen ni nyina no Sompa Nkomo so na abete no ye ne di oka ajuda so ho ma ye koyi Yesu ma ye so afre ye ase ha program we pa wasi ye shada pe GPS bia nipa ne fra ne ehunu ba bia otete obi ana police fo akofa no se ankrofo we wase police chichi o mu nyina wa ma ya koyi Yesu ama ma Kristofo obre nanka onka enye die be hunu ni nana CMBB hwe ye be ka kire omo etie ye ne se enye agro na ya na yedi wa se ne nipa ne bi free se agro na yedi a ye be mo hu ba bi ozo omu gina sebi be ma ya ofre ye na adwene wo fom so wakope oba wo se medie manum na mepe enye jimi no wajimi na wo pe nanum obetima ho nanum na wudi gu no obetima ho apompia se matutu ne se ntiwe ye hye wa henche se wadi oba anum matutu ne se anase sei ana fem na me fa nkonkosi oba ne se ma wo be kan dia wonu hu a oba wa fa nanum matutu ne se dia wonu hu bai emu aya na ya de man se magazi wo muti medresen ai ye be bia aya no dia no ye sharp ewo wa na be hunu se sen na wo no ni e kwosini bi hye agura na num na etwifam yewe kwasia ene ya start ya fefoforo bedin be kanya nzasema ye do chekere se ma fo be nu ama ne se atutu ya dio na ya he sani ma we se on so wa nya abotre nsema abekeka ne de be ba anya papa se ade akachi be nya nsame ne wo
na wura ne si atati ni dodom nyina atati se di aduane na wo yiri wodie se yesi de kanam wo nibi ti kwan be no fa so kro didie anana ya gweze na se nsuo kra di si etwi ne dia ma no ne yire no nkokonko a we ya semba na fufuo de e mene de e etieze ni dodom nyina atutu be ma tadua awoso na kwa ba tadua mu grader eti wonu me si tadua nsebi tadua mu excavator aden yo eye otutu ne si akọ magazine beboa ne omunye bi nche mawo nana akrati ya ofre wose na me se menka kura enso sheme so say na make us say dwumadie we e wo se nko bi fra ye de GPS ka ho na owi a na indicate ba bia ogina entinsa akwa ye oboa ma ye koyi Yesu ma ye na ngi akofa ne samre nka police fafa nana ya a Christopher nyina sorry yo new year omotamfo na aba no ezeze nipa wa ma Christopher ebre etumrika no pa homachen awia ede kutu ebompaye se yeyi Yesu ma ne sa kwa no apie ha o kumasi yeyi fresh Sompa onu woni Judas ne yes ye pe adwuma ye wuti so otede man no se mo se mo pe adwuma ye nana akwa we say onhye ya ho onhye wi a wanom tramo nye nania anase buruburu no mu hua no eniema basa ebu nipa laka ne sankwase eniema no enu bi na krache nanom sabi nipa ni abre enkrofo wo hawo ko masem na obegina fidikesi enso frese wo ka ho na ne Judas ya adwene ekwaji ademuade mo kwaji sika ha akwa we se asem wenya no kura no aka ho na ya no me no kofa to no so no me no kofa to no so krati ya ye fredi Judas ya okoyi Yesu mai woji sika krati no angoku no onu wanku no mo amuni babu mo kama mi deje manso ena we de wan eti wo na so dati ase na mfie kro de Yesu ma eye mfie ketwa eti wo mfie yeseya wo da so dati ase abrantie mu no wa si wi ni kokeni ade efre fidikasi Yesu se o kan ho na mu Yesu ma kachi se de Judas koku no ho no onso be kwa koku no ho Judas hunu se wadi nkwase asem eti se na wam ye hunu se wo ni Judas na boss upon de ne wa ready ye ready na wo kwa akose ho edu ba bia mo fa asem siwo ma mo fa enyema nkwase asem e ma fidikasi Yesu etosu bi we nana ya hwe me kani nyina boma manipa bi atene ma bi ase nana ya mojafra on mojafra nana ya so yo obi a waye mojafra na waka wafa wofa eba na wunua tese sane ma na pese the friend your friend is Samuel Otabel yeboa kache no yo do okan wa yeyi Yesu mai Otabel Sabrantie Samuel Otabel yeboa ya wokọboa Judas ma yeyi Yesu ma ya yenya udin wa ha ne beboa why edudi yi nkrofo ma na Yesu ma misu wo yire na misu no why na Abraham pa NFC ne kwa homa ne so de na me kan se nana ya hwe mesi nipa wodi mojafra nana ya senyame anyina wachi na wanu ho amfiri ubonim nana ya unhunu abrabọ no so da eti nyam nwanwa se bi firi o ane ye kan namu asem a nana ya nya ne oba ahia mu pema ya apamo eti se ofa ni wura mu a enhoma ni nua nhom ensensan ne me wo nyina no ebia wotumi a ewom eno so betimi asori atia wo kora eti e besire ye nuanom makabom ye besire wo mu omo fo mu wo fama fo wo mu ama tese edie basa ya ba ya mudia no na dia dia nana ya eti sabi abrantie wasi so utimi tinsi abontin ko fa bi se me wo fama no akoka omuti abom na me wo fa wo mu we se so medimi wo fa nua tese nsem basa oni ade anya no we tse wanya jo on se ne mu kika bom no akofo ha ode abramo eti wo hutie na wiei so why wadwene so obedi wo fa ba bi obefa wo ba obefa wo nua bi a bebesrew
se wo so no obi atena se me pese obegya me na na ya hwe ade we se ya ade ye nkwase ade kura ma emema ne maya no mu siso a na na ya hwe se wo no obi siso mususa munyine nu ba bia na na ya me kai se ye wa kura se awura bi na nam ni se me yire no no ye wie suku ma hu ni biem eti se me ni di moja fra nei anka me nam he so wo de na na ade me ka watemase eti se wo free se nei abeba no ho ofese no kakra bi eti eni mojafra wo bebe krom won tu bebe krom afeni me be sesa mumie no kra wan hwan be san atamfo enam mojafra ni ti na musumu nsa hunu mo ho ano adai na be ma wa fra wie yi se me dia metwetwe me be ma saa kwase amplani me na me kan no afidie se ja be ma twetwe na brampa obi awre ho sem za de we obi na ntiro se jai nana ya maladi ti hase obeka to se pono wo fun so se dabi wo se ene wa ya wadwene jai eno so atwan nana ya ti adwuma se na uzu ma bi ma obi betima bo na wa wadwene obi betima bo dabi obi anya ohwe una se meka sa fidiem afa mi nkasa mbie ma obi ya odai na wo sori awia aso be ma mu tan nana ya busa se ya wo de wo bi fa o se da na se on sam dindi wo to be mai wo te ni sei ade agimi nie yo nana ya edi ejiminie enkura yi omu bewuwo nana ya ombewuwo media mi metu no fuso nyai onko so ntwetwea adani ahoma ne hata so niema asempani afra wie se ntwetwemba ma etu suanya se hunu se ade a wo na ejimi na brampa ye nya nana ya mediasi nya botre eja ya mame se se de edro ni o de akire a kofa ba wa na ase e mla sa na basa afena afeno ene Sompa Nkomo program no ya de nkwa omo ehia wom no sabe enyansafo le yeketua bi ene program no em se eye plane na ka minim airways kro airline kra omo de yetu enka no odene ye hia ma me medase na ya na da bia me di nipa ho yawo se obi ama kwan no se ebi obi wo problem onka awaye nu se bia obi ya wadonfo bia wabo se nipa kro no ubenya kwase ampani bi nso a ono nso wagimi na wia ketewe wo se dem wahye no ofre bi sase oh me frɛ kurampo na me koye no me ba mantumi ankasa me sa koye na hye me se menka ni anasa ne se ne hye ne so wo meka chese yenim de yeye ene ye so won kan ha nto nso be kan kwase asema kire se me na me ka ho ena yeyi yesu ma ene ka me se menye ena ibesi o mo hye me a na me gye na chese me ye jimifo enti we ya na me kasa we mu na se ye jimi ana yale ana se dam ewias nyankopon ba ade a wontumi ansa ye jimi en kwan wontumi ansa wati ase nka awia ketewe nka be ma etisa wo frɛ na wakasema kasema sabe ebeto nipa bia koma so na so kono koto dwan mu kura mpona wasra mpa ba ma bia so ntia nso bekoso asra dambo ni bi mu sa ma TV ne radio ya na etiti so yi enye nipa nko na hwe dabi ahunhum bebre chese ya nkofo bi wo ho na omo de omo abra bo oji agro onu so wakan ka wa oje fans what you say omo aye omo ta ye sa na ma we na na omo ko school omo ta tena akire classroom one pa de asua won sua we na jimie okura fampo me won wo kuro no obejimia na wawie school no na wanyini abafie na wojimisa obewie na opepa enkonya eso wayi ase o se da bi okun ayi ase aduane ho abusuane ma ni yie o se free ba bi na ode abedu what you say jimi nko nyame ho mu nyina mobo what you say na wono nso nkoda na ya se nya kwabena ni mu se maame sabe me de me be ma de enko ba bia wo gie nipa num ba num obenum na me de me sepa me ho enna sabio nanum so metuma fa ma na tutuo enti sesi asema wo bekan ye nya wo dai sabim sanka me wale a enya adwapade bia firi mu se ma nan wo ba no wo mena wanyam ezesi ye ne wo beka kire wo hia sen foforo no wasa de adibie mu ana asesei eni ya kire no ho yi emom so sabio sabi afidie nso no ya ne ato sabi kakra na enkwase afo wo mu pa o mo afere no enti na me ka se da bia ho ye woni mpan ene ye woni pa we nipa ngoma na edura ho ba wo ya aboa to kan kwase akasa sa wo se o ma me keke ka bi nchom so mo ni dwumadi na o mo se obi anfre nka ne ha o
ɛna ɔno nso aka hwɛ na yɛ adeɛ yɛ me yakora no sɛ ewiase ɔho mogyafra ɛyɛ adeɛ bi a na di nipa nya adi wabrabɔ so da bia sɛ sɛbio saa adeɛ wei sɛ woanya nyame nipa bi anaasɛ woanya wɔ bi a sɛbe wɔnim nananom naase kɔ ne mu ɔmo anim kɔ ne wɔde nkotodwe ne nyankopɔn bɛboa wɔ saa adeɛ wei ne haw no ɛɛde ne papaapa akɔyɛ sɛ sɛbe wɔn ɔbaa kɔ nnam na ebi a wɔbu no kwasea na wɔkɔ dwaayɛ na wɔworɔ no no wɔso wɔbɛku o sɛbe ne nko nyina bɔntene fashion apo ngo sɛ miiku o ne ko bi kora bɛsom sɛ gyae obi baba bɛka bi amam ne hɔ deɛ yehowa na ohwefo what you say ɛsi akɔ bi na oyɛ timber driver ɛna ɛbɛsi okohunu aketesia bi no so opɛ ketesia ahwɛ ne sa no sɛ papa me wuntumi me no sɛ maame mɛhwɛ ododo ye bɛka wɔsɛ stay open no so yo mate na wɔn hyehyɛ hyɛ wɔn ma ɔkɔ a na ebi a bɔɔdeɛ banche na ɔbɛsum agu hɔ ɛnam ifiri wiem na ɔbɛsum agu hɔ saa bɛɛbɛɛ bosom mmienu bosom mmiɛnsa wawe ɔbaa ne bia ɔbaa nso adi aduane ne bia afei de afuro baa yɛhwɛ bɛɛma ne wɔ hena yi hu no ɔfa afom wɔfrɛ ya na onya no wɔsɛ kwabena wayɛ adeɛ o nyame adaworo ma wɔtuma bɛsɛ me life wokɔ lemu madeɛ na wudi wura mu na wɔne gye no so wansa amfa me wura mu a me hyɛ wo na wɔtwe pɛpɛpɛ mia mehwam sɛ yɛ ade abodua lam de yakun wase deɛ baade na betuma deɛ baade na behwam ade bebodua ɛne wase yɛ ne yɛtwɛn fatu video call ne bɛma no so de tu video call no wo mu ta o pe bibia hu no so yɛ no sɛ challenge wo ba ne bɔ de gya no wase we me bɔ de gya wa na wo hwɛɛ tie ne me bɔ de gya sa de yakun wade ya woda ho no mu saa branche we kon de fast me ka chen se wontumi no so obetumi wantumi enti se si ya wo kwei so woforo ka na ka mfa no hwiase tom ei o ka wi an be man to fra no so wo me wi a epe me akum ni nyawo de na we na no amu krampo ma renti de be biem we na be man nam kwa so a wo ba saa no hunu se wo ba na hataka na nim sei wabana o physical kikiri na dia odi a epia adua bi panyan na ne side say yi ya de ko to hospital no ala liso tete no ni sister jina cheta no hey sister ne ma hunu ni o le say ni petu mi fu ataban adai what's in the person na I am say you make us alena le fancy no say ye twetwe bi ateta wo ti amu akohye melani we na yira na we na yeah wakosia chewa ne ma enipa no ma enti we na ne hoto no we na de say de asie ndi wo ye den ha obekọ ko na gan say a wase ye wi me mpe obi mu me so mfa anya hwe de me ka kire won no so a de ne watwa no oh hwe obema mu ya sesi an one side ayira ewiase adie bi a woye bi a adwene honhom se ahunsunsanso ho enti mi tu nipa fo ne wo ka ene de wudie ene de wo da no ho nkomo ye bafua timu ye bibia no mahweniye na daachi nsunsanso ewo ho enye na ye daachi eja men so me da se abusua 3P garlic mixture wawani to yourself Piwak Natural Health Limited and a debate jasho na garlic yedro dodo na edi ho adanse ye se aboa wono mo pa garlic yedro ayan fancy jasho anwa na emum ya twetwetwe garlic nso ewom ni nuane no ewom ede agu etoa ba akum se emra metu oyade ase emfama wo wonya ne ba bia age se Piwak Natural Health Limited wonum 3P garlic mixture wonom ede aba edwaso mepacha obi a omoja broso obunense ya na ya asthma kese amroso stroke titriti ye wonom nyina nya 3P ni bi na wonom nom a ebeboa wonom papa ba bi eton enuro tu nuro nyina eyade ebi wo ho di ahoma ye na eni Piwak eni nkomo 0248 928 827
21st clinic de wa wani tua me pa chawo 21st clinic matuni din wo se ade yo sanse wo ka oyo wonom na atimi age siateka ho abasobode aga na ha obia enye bida enti woteme nka na ene de dikan wokoto ade wo fa chese wo to asentini twetwon wokoto enye ye hwirisi a wontimi nye bia eye 21st clinic ene wo se wodi wani echiremu me pa chawo yade bia etiti nipa bia yade a ye to ase pa ye wo lab ye twa scan ye massage sanso so ene ye wo machine de hwe nipadua nim ekoko hunu helpot ya etiti nipadua no me pa cha okumase ye wo hwe overseas sompa ewo ye soro ho pe wo bo asenso ye wo council quarters Accra ye wo Dome market Sunyane Nkransa Tachiman eyade ye wo hoje ahomai 0249 311 311 Royal King Cracker yakwa akwedi bronya naba nenso so ade a ansa ewo mfie eye Royal King Cracker me pacho Maria de aba besisa abre sanse biscuit no emu ode na afi nso so eboa ejejo ekom ano eno na pigeon yetwa ni tie say take chalk your hunger enti sa abre ye kom bi de waduane esija so nyame ya me pacho hwehwe Royal King Cracker ibi na wonso bubuhwe na beboa ama okom no ano adwose form Kingdom Herbal Center wonum na de Kingdom Garlic Capsules ba ye me pacha garlic ye droi ye papa Kingdom de enye ne kura nti wonum a stroke ne hypertension no any stress no ne ade tete won behia Kingdom Garlic Capsules ne bitters sanso so na Kingdom Ginseng Power Capsules power na chere say ye kwa ne mmemmem be ma namu mreyo ate asensen wuko mu behia bi sanso so na obi a na ho keka wo fom na ho odensem wo fom a eye Kingdom Ginseng Power Capsules tremendous capsules so de makache odada wonomu a umanya namu how titru minua manom ode epu anom ne nsabuo mu how enkamboni ejinejina maase nyina tremendous capsules na eyi every ho ba bi etonro tunro nyina ya de bi wo ho ji ahoma hitaw 0597 298855 Kojak Farmer me say pro code no ebi edaso wo ho Kojak na di pro code ba ya aboa pa etupepunu eni tipaye ase ede afri nipa so ne senti ne dai wuti bi pae wo ho nhada anye oye uduru pharmacy wa wo se oji we na beboa me pa cho ka cho se nye pro code onye Kojak fo kro ya na di Kojak charcoal toothpaste aba toothpaste yi boa ma nipa se petimi aye fita sanso na omo Kojak regular fluoride toothpaste yeah no so boa pa ma wo sen no atimi aye dendenden eche na no so atimi aye bare pa ye wo mouth wash so wo hwa eboa ma wanu mu ankasa atimi aye nika obi wo kasa kire wo pe na wudwane Kojak niamai be so wasene dia homai 0531 069945 0531 069945 abusuan kwa homane so na ye ne yetiefo ene ahwefo pa enkonkodi nkomo fanfa na dwumadie hu na de wo bi bese me bejo mo anto e ka ba fio mo anto a me maame aburumi o ai ahomane dia wonim na sabre ya ye kwakogya Judas yamna ko Yesu amane de na kire se na de ye no ye ni adaje ahomano 0548931931 0551931931 yentwetwe nkomo na afi yemfa nkogu obi aba eni obi maade am de mi bedwane o ye ba si tu o yenkode enso 2 hello good afternoon. Oh mo mehwe maye ne yentene nkan yi ana me na menye ne yi Obaa pa na te sen nyame adom yensu yegina na so pa mesra mo mehwe maye why edem afedi edem mami mi entie why hello good afternoon. Mira me pa cho mi entie wa wi ai pa cho me se kakasa we so mama na ofre no yo ya boss yo for kutuma no yo mo pa bum pa se o se o ahoma ni twitwasi mesra odane hu ye pa cho te menka yenko
Young committee. Hello, good afternoon. Ohine. Mama. Ejuma da CP be mena. Ora, obviously now fear me na. Mama. Trivia, obia with you. Now, I would do anything. Would I say you were nipa ground when they went nipa bridge? Come on, Mamma, you holiday or holiday in a holiday. Manya Boko Pianum, ever Kenya the Jan, yeah, every movie. Can it be a chopper? Who be a Murizuma? I know I didn't think I said a new coverage. I know I am ring when your mammy, your cousin about one you. Said Jimmy or Jimmy, and after the Canifa. What about I or one more? Aye. Mukamame, Mukamame. Come on, I can't have one you. Sir. But they give me one. The way what you give me one. What of it? Sometimes you're one. I was saying, you. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Mira me pacho mi enti ewe. Yo. Good afternoon. Abusuafo ye de ofre no ne osom ni nyina de aba na wie ye. Me ka kire o se metena mu de maame ohini ni adazoa my lady. Nyame ya adoma e free na ekọ na ya se wa na mesa atenem kopem se nyambe ya adoma next week my lady ebeba no aba beji adwakese yi sa brede ahweyie na koso na hwe ohun ye fama me se ne ame nso so meye sa ade ama nyame ya adoma ochina ye besen hia makra.